ke batla ntho ena ka speed hle. Okay, Mpalento, Mpum. Maraka chapter 8, verse number 22. Verse 22. Okay. Ba fihla Bethsaida. Batho ba tlisa sefofu ho Jesu. Me ba mo rapela hore a se ame. A tshwara sefofu ka letsoho. A se isa ka ntle ho motse. A tshwela ma A re tlweleo, a re tlweleng. Ke batla re tle o yena. Bala Mark chapter 10 verse 46. Ke batla re bale yena ya Mark chapter 4 verse 46 iba. Ba fihla verse Jericho. 46. Ba fihla Jericho. Ha Jesu a tloha Jericho le barutuwa ba hae le letshwele. Sefofu Bartimea Moratimea. O ne a dutse pela tsela a ntsa kopa. Ha utlwa hore Sefofu Bartimea tebo. Verse 46. This is not my message, but ke kopa o share fela something ke le thusa. They came to Jericho. Batli Jesu na fita kae tseleng. Sefofu Bartimea sa etsang mpho mohle. o ne a dutse pela tsela Sefofu se ne se dutse pela tsela. a ntsa kopa. Sentse se kopa. Ha utlwa hore ke Jesu wa Nazareta. A qala ho hoa a re Jesu morata fitang gauhele. Jesu morata fitang gauhele. Ba bangata ba ne ba mo kgalemela hore a thole. Empa a eketsa ho hoa haholo. A re morata fitang gauhele. Jesu a ema a re O mamele potso eo. Sefofu Bartimea. Di utlwa sotho ka fela. Sefofu Bartimea se a o heletsa Jesu morata fitang gauhele. Ne? Sene se etsa jwang? Se o heletsa se re Jesu morata fitang ketsa gauhele. Jesu a ema a re mmitseng. Jesu a se bitsa. Ba bitsa sefofu ba re ho sona beta pelo ema o a o bitsa. Yapa se hlobola seaparo sa sona se tlolela hodimo se tla ho Jesu. Jesu a se araba a re o rata ha ke o etsetsang. Butleng pele ke batla party eo. Jesu wa se botsa batla ko etsetse eng. Jwale ho tlo ba le one on one. Ke one on one ye. Ho tlo ba le imazalong one on one. Jesu tlo bua le sefofu o batla ko etsetse eng. Sefofu se tlo mo hlalosetsa se tlo reng. Sefofu sa re ho yena. Sefofu sa re ho yena. Morena. Anke ke boele ke bona. Anke ke one on one into here. Jesu ha ithaopa. Jesu ha a volunteer ho se rapella without knowing hore se hloka ho etsetswa eng. We can re ka bala le ka bala ona le difofu tse pele le tsona tse ne di hoeletsa Jesu morata fita re batla re thuse Jesu na ba botsa le batla ke le etsetse eng. Every time Jesu na tla ba botsa potso o batla ko etsetse eng. O batla ko etsetse eng. Now meaning when hothi o batla ko etse eng ko re na o tshwantse re bue o batla o etsetswa eng. If next if ke sa tsebe guys le tlo bona ka re ke kereke ya Roma ena ke tshwane le baruti ba lona ba bo Roma nna. A ke moruti wa Roma and I will never be a moruti wa Roma la le ke la nkwatela batho ba hlang Roma. And I go mona swintse fela bo sontse ba re ke mo Roma. Mo shebe ka mahlo a ka mana panya bo sontse ba re ke mo Catholic ntho eo. I will never be a pastor ya Roma, ha ke mo Roma. Number 2, ha ke moruti wa fora ebile re ke ra tshwana. Ya o qetela ke moruti wa dipholoso bo Holy Jerusalem of Cross Choir of Holy Land of Rpa.
I'm going to tell you why ke tjho jwalo nna. Teboho. Nna I a ke tlo tshwana le baruti ba Roma le dikereke tsa bopholoso tsa bo Holy Messiah of the Holy Jerusalem of Vrpa. am not gonna do the same exact things that the churches of the law or the charismatic churches do. Ko jwetsa why ke ka tshwana le bona. And let me tell you the reason behind it, that I'm not gonna be the same like them. Nna ke a tseba re Modimo o nkile di solutions tsa batho I do know that God took the solutions of a people di beha ho nna. and placed them on me. That is the difference ya ka le baruti. That is the distinguishment between me I'm and not a pastors. preacher. Ha ke moreri, Ke motho a ditharollo. but I'm a person that brings forth solutions. Sick. An illness, When Modimo when a God ditsa Moses summoned Moses ho ralo lead ya bana ba Israel. to lead the Israelites. Ha o bala Exodus chapter 3. When you study the book of Exodus Moses o chapter 3, bitsitswe e le an ordinary person. Moses was summoned, meanwhile he was an ordinary person. Chapter 4. In chapter 4, Bible the re book, Moses o ne wa matla o etsa mehlolo. the Bible says that Moses is given authority to do Now miracles. ke gale ke di ruta ntho tsena. I've been teaching you Ka re these things. authority ke eng? And I said, what Matla is ke eng? authority? Igunya Matla ke yintoni? eng? Yintoni igunya? When Modimo a fa Moses authority, Ka uNkulunkulu enika uMoses igunya. Modimo o ne a re Moses God was saying, ho tloha Moses, tsatsing lena from ha ke today sa on, le responsible for the problem tsa setjhaba sa Israel. I'm no longer responsible for the problems of the Israelites. Tlo ke phete, bang- Let bang me utlwe. repeat it and invite. When Modimo a fa Moses matla Ka undikhoyo enika uMoses a o etsa igunya mehlolo. to perform We Exodus miracles. chapter 4. In Exodus chapter That 4, time, kwelo xesha, from that day, olo langa, Modimo ke a ikhula God withdrew a himself. sa hlole He was no e longer ba part ya bana ba Israel. being part of the Israelites. Le hojana le teng, Though he was o na there, le teng ka mollo, he was there with fire, but o na sa etse niks. but he did not do O na le anything. teng ka leru, He appeared with the but o na clouds, sa etse niks. but he did not do anything. But sheba to show that re mohlang Modimo na fa Moses matla, o na re Moses ke wena ya tlo tlisang di solutions. To show that when God gave Moses authority, he was actually saying that you are the one that is going to bring O bona solutions. kae? When bana ba Israel ba fihla lewatle, When the Israelites collided with the Red Sea, lewatle le ba kwalletse tsela. when the Red Sea blocked their A se way to Modimo ya cross butseng over, tsela. it was not God who opened the But way, Modimo but o God bolela Moses. is telling A re Moses. Moses nka molamo He says, Moses, take your o staff bule tsela and so that open bana the ba way Israel ba fete. so that the Israelites can pass Ha ba through. fihla mara When they get to metsi Mara, a baba. the water is beaten. Modimo ha etsa niks. But God did not O do boleletse anything. Moses re Moses a tlise solution e jwang. He told Moses what solution he can bring to When the bana ba problem. Israel ba longwa ke dinoha, When the Israelites were being beaten by the Modimo ha shepherds, etsa niks. God did not But the do only thing o anything. boleletse Moses ba etsetse noha batho bana. But God said to Moses, create a copper serpent. Ka mantswe a mang, In other words, each and everything that was happening yonke into ka re ebenzeka setjhaba sa Israel, in the e ne sa situation se seng le se seng ne sa etswe ke Modimo na sa nke karolo ho sona. each and every situation, God was not partaking in it. But Modimo Kodwa o uNkulunkulu, na file Moses responsibility. he gave Moses responsibility. You go o fumana bo Joshua le bona bana ba fuwe responsibility You find out Joshua, they were given responsibilities. until Ukufikelela, Jesu a fihla. Jesus arrived. Jesu ha fihla, When Jesus arrived, Jesu o entse exactly ntho Modimo a entseng ho Moses. Jesus is doing the same exact thing that God did to Moses. When you read Matthew chapter 4 verse number 1, if I'm not mistaken, yes. When you study the book Kapa of verse 18. Matthew chapter 4,
4 verse 18. How about chapter 4 verse 18? When you study chapter 4 verse 18 Modimo of kopana Matthew, le ba rutwa ba ba tshwara ditlhapi. God collided with the fishermen. O re ho bona He says to them, ntsha le morao follow ke me tlo di etsa batshwasi ba batho. so that I can make you the fishers of Then men. Jesus tsamaya le bona. And Jesus walked with them. But ho na le ntho e Jesus a tlo e etsang. But there is something that Jesus is Ho going to Matthew do. chapter 10. In Matthew chapter O 10, etsa ntho e entsweng ke Moses. He E entsweng ka Moses. he is doing the same exact thing that God did Ho with chapter 4 Moses. Moses o ne we matla. In chapter 4 of Exodus, Moses was A given the tlisa authority di-solutions to bring forth a setjhabeng solution sa Israel. in the Israelites. Morena Jesu Jesus o etsa exactly the same thing. wenza into O bitsa efanayo. barutwa ba hae. He's summoning his O ba nea disciples. matla. He's given them Hodima authority di-spirit kaofela. upon all spirits. Na o tlo bona ntho e ke e ratang jwang. Ubone le nto endiyithanda When kanjani. Jesu a qetile When Jesus go is now anointa done barutwa ba to hae, anoint his re disciples, mo utlwa a re bukeng ya diketso simfumana sithi the book a of re jwale Acts, ntokolleng he says now set ke me gotlele free ho ntate to go back to the Father. because Goku- ha na re ntokolleng When you were saying o na re ha o sa hlokahala hore ke phele le lona because le na le ntho ya ka ka ho lona. he was actually saying that leave me alone because you have this thing that I have instilled in And you. when you read the Bible, When you study the Bible, Acts chapter 5, in Acts chapter e tla o 5, bontsha hore it's going to show di-disciples tsa morena Jesu that the e ne le disciples, tsona tse neng di rapella batho Jesu a sa le siko. they were the ones that they were praying for people. Meanwhile, Ba ne Jesus ba was not there. fodisa batho Jesu a sa le siko. They were healing people in the absence of Jesus. Why? Kungani? Because Goku, tharollo the ya solution modimo e fileng Jesu, that God gave Jesu o Jesus, e nkile Jesus o took e file barutwa ba and he hae. passed it to Now his setjhaba disciples. sohle se ne se phela lefatsheng All nations that were se ne living on se se earth se sa hloke modimo hore se thusa were hae. no longer in need of God to be aided. Nkosi yezulu. Tshikitshiki molamo wa kotjana kgale ke tshikitshela maebana la tshwitshwi dikepana ka thola ka ranta lefikeng ka re ke a e tshwara ya thella mamolangwane o tenne tsoto o beile lekuna thekeng. Bible betsietsi e tshabe tsotlego. Ga morso engwe ya moruti A good for nothing pastor he Bible betsietsi bang interview ya radio ya Limpopo ne ke itse phomotse ga batle clip yo le tlo e mamela. they interviewed me in the radio at Limpopo. Ke ba mpotsa why ke batla tšhelete nna ke rekeng. They asked Dr. November, why are you asking for money in the church? Ka re because ke sebetsa ke rekeng. And I said, because I'm employed in church. Ke be ke re And I said, ba ba senyaka hore kereke ke ya modimo. by Moshe Kabati Kawa, Ka re Satan. Modimo jana na le kereke ona ka kerekela ka ratentetse. Ba pholoso ke utlile ba ne ba mpitse ba re ke tlo bua ka Sthepu ba mpotsa hore moruti ntate mong a ba re no ke nyala jwang Sthepu ka dikabelo ka re Satan. Amors a re ke nyala jwang ka dikabelo tsa batho ka re kabelo tsa se tšhelete ya ka kantia. Satan fail pope of the pastor of the Holy Jerusalem. Ke re ho bona nna tšhelete ke a batla ke jetsa batho ba Limpopo ke re tšhelete ke a e batla ke bapala ana ke bapale nna ke a batla ke itse mphomotseng le seleke ba founele batho ba ntse ba ja tšhelete stratong kwana ba ke ba rapeletse ba ba jwetsa hore ba tlise tšhelete
ke re ho batho bana ba Limpopo ke re kereke modimo a ke a kerekela tje ke re ke nyetse ho jana na le kereke ho latela the way a leng rich ka teng tate modimo modimo a ke a kerekela teng the way a leng rich ka teng ntate modimo o hloleile lo ho batlela mora wa hae pleke ya o dula mohlana a tswalwa o ile ba lo tswalwa staleng sa dipere sa motho staleng sa dipere sa motho mora a lo tswalla staleng sa motho e seng sa ntate modimo jwale tla re stala sa ne le sa modimo hobane mora a tswalletswe ka moo lona le bala jwang Bible tlo ke le thusa batho ba batsho a ona letho le ntate modimo a le ona lefatsheng a leyo there's nothing you ntate modimo a e ona if o batla tšhelete the same money o re modimo silver and gold belongs to me ke ai but ha qetile ha e beya ho yena o e beile le batho ka mantswe manki a manki a batho Amen. as ha ona mohlang modimo a ka etsang ka tšhelete a ka reka eng o mpa e bitsa ya hae fela mara ha e etse letho ka yona Amen. o e tlweletse rona there's nothing hlola ke jetsa batho ba ngata tate moruti kopa mphe o nrapele ke be le tšhelete ngata ba bang hlola ke ba jotsa kere modimo a tlo fa tšhelete di o na nahaneng ka teng is either modimo tlo fa motho kapa modimo tlo fa company kapa modimo tlo fa monna kapa modimo tlo fa mosadi ha o le ntate a sa batleng ho sebetsa o batla ho ba stepfather modimo ka o fa ntate ya mosadi ya nang le tšhelete e leng ntho e se ke e batla jwale no ke bolo sebetsa ho asotla ke batla ho hlatswa dijana ke clean no mosadi ya na tla le tšhelete mamele ke la ba confused everything e lefatsheng ha e sa le ya ntate modimo le ka ba ke ha e batho ntate modimo ha sa le part ya yona o feel motho responsibility ya yona let's go deeper guys modimo nka tshimo ya Eden we nka Adama we beya o mo beya Adam nka Adama le Eva ba beya ka tshimo ya Eden modimo did not own tshimo ya Eden because una sa ifile motho kereke tsena ntate modimo re file tsona ke atiso a dinelang a ba sa dikeni ntate modimo because ke tsa rona le nana ene le tsa modimo ka ba tlweletse di sokame jwala ka di sokame tsa mo sheba di kereke di sokame jwang tsa ba pholoso le di jarata tsa ba pholoso tsa mo di shebang di jwang the only thing what God did ntate ko re fa tsona gore di be taolong ya rona le tšhelete modimo o file yona ha o e tawa o feba ka yona modimo a tlo lwantsha because ke ya hao Sure. everything modimo re file tsona di taolong ya rona Jesus. di taolong ya rona kereke ke jotsa batho ba radio ya Limpopo ke re nna ke tseba kereke yane e le yaka ke nna founder ya kereke yane ke nna e qadileng ba re no but always ha o bua wena o bua ka tšhelete ka ra kereke ya ka re ke sebetsa kerekeng ke batla nna ke batla tšhelete ha qetile ka ba jotsa why ke batla tšhelete and ntho eno ke buile Lesedi FM mo hlabane ba mpotsa gore why ke batla tšhelete batho ka re nna le o skoteni ke buile ka re nna ke thusa batho ha ke moreri fela ya tla ba ho heleditsa a tise di gogotho mo ha ke moreri fela tla ba tise di gogotho mo a tsamaya no nonsense you know a tsamaya wa hamba it's nonsense you know mona re a sebetsa mo le no re tlo sebetsa no Jesus, amen. everything modimo
o nka tshimo ya Eden tebo God is taking the Garden of o e Eden behe lefatsheng and He placed it o on nka earth. motho mme ya teng He's taking a human being and o placing etsa him noka there. tse pedi tse tsamaisang gauta He made 2 seas that transport silver ga qetile and ka gold, tlolela motho and then left that on a human being to be control of it. because ka nako tse nne se di le taolong ya motho Because during that time, a person was in charge of those go na things. ntho tse seng di le taolong ya ntate modimo especially each and everything e lefatsheng mona se le taolong ya motho ga e sa le taolong ya ntate modimo le hoja ntate guys ntho ena operata so man le hoja ntate modimo a di entse dintho tsena but o re file tsona gore di be taolong ya rona Even though God created such things, He has given us control over these things. di-Cambodians He made fish a fa motho taolo hodima and tsona He gave a human Gore being motho a di control control. over, to a person Everything. to have dominion over modimo them. o file motho gore a di etse dintho tsena so the reason why nna ke sa tlo tshwana le baruti ba bangwe The reason why I'm not going to be the same like other pastors, is because I know Kugo kuba the ndiyazi, position, I know the role yaka. my role and the position that Role I- yaka is to bring solution. my role is to That bring is why solution to ha the ke so problem. jwetse mophutha wa ka njwetsa rona le mathata be ke re o rapedise ke tla o rapedisa for eng o rapele ke tla o rapedisa a nka e enze loo nto ga so bue nonsonso eo ya bo ke tla o rapedisa ngwane se re rapele a ndi e enze loo nto I don't do that o rapele ke tla o rapedisa o kene fasting ngwane se rape ke tla o rapedisa a e soka ndi enze loo nto motho wa kula o rapele ngwane so ke tla o rapedisa le nna a ke so e etse ntho eo you come wa kula ke dilana le wena flat wa kula I make sure that ke tlisa solution healing modimo e beile ka go nna Podiso God has deliverance placed in modimo e me. beile ka go nna Deliverance is Ka bo placed in madimabe, me. And there Galatians, is no God haona ya modimo tlo thewa mafihla mona re ke tlo le fodisa ayo that is going to descend here and saying that I'm going to heal Moses you. o tried to meet Moses tried to summon him. when bana ba Israel ba lla ho Moses When the Israelites cried Bible to re Moses, Moses a ipiletsa ho modimo the Bible says Moses called modimo upon botsa God. Moses God said why to Moses, are you calling unto me "Undibizela o ntoni?" nkisa kae Where are you ha calling qetile re you Moses Wathi wena take Moses, the stick nka ka molao molamu Take the o stick supele and wa point towards bana ba the Israel river ba fete so that the Israelites can pass when through. baloi ba kwetse tsela ya hao When the it witches is have not your launched away, responsibility to ibula it's not ukandufa lakho because ukufuna you are lo not anointed for that come on ngokuba ugxotywanga for loo you are not nto anointed for that awugxotywanga for loo nto you are not anointed for that awugxotywanga for loo if nto. baloi ba kwetse dintho tsa hao If the witches have ensured that you cannot find your how things or get hlola o your things, ipulela tsela you are not wrong if you are unable to make a way for yourself, you are not wrong. can I go deeper Manzitse, when bana ba Israel ba hlole a ko lwantsha Goliath when the Israelites were struggling to fight they were Goliath, not wrong bane basipho. why bana ba se wrong Kungani bengekho there phoso? was not bana ba sa tlotsetswa ntwa tse jwalo Because they were not anointed for such until miracles. somebody Ufikele ya umuntu tlotseditsweng dintwa that is anointed Because- for battles. David was anointed for specifically dintwa Because David was anointed specifically for war. that is why That is why David ra batla wa haha ntlo temple ya ntate modimo David wanted to build a temple but for God. modimo ro yena God wa a God ke o says to him, bitsetsa o build a temple "Ayinkosi, mosebetsi wa hao your is to fight for the Israel ulwanela sitjhaba sa that Israel." is why somebody na tla botsa potso ena Omunye umuntu angabuza why ukuthi, David a sa ahe ntlo why David did not build the temple? the problem ke ena Inkinga yethu, David was not called for that David was not summoned for David such ne things. bitseditswe ho lwanela setjhaba sa Israel David was summoned to fight the battles of the Israelites. Ayinkosi. Hayi. yo I just say, amen.
rona modimo re tlotseditswe tlisa di-solution. God has anointed Dr. November to bring forth The only solutions. problem- Inkinga inye qha. It's when you don't know gore moruti wa o tlotseditswe eng. Ke ha o sa tsebe what kind of anointing is there in your pastor. And ka mo madimabe And ba bang Gelisha, ba lona se le na nako e telele le nna ba tentse le le confused. some of you are long time you've been here, but Why? you don't know Why? the anointing that Dr. November Once o carries. ka ba le problem, Once you can have a problem, mpho yena wa Thandi, mpho wa Thandi yena le bona ba tsebo ke mang yena le mosadi wa yane ya motla a dutse mane tsama ba botse gore ke mang a ba ntse gore ke mang a ba ntse mara ke maphuta ebile ba wese bona ba nseva bona but they don't know who I am a ba ntse gore ke mang abantu abaningi abamazi uDr. November umbona ukuthi jwa motho a ngubani. sa ntsebe gore ke mophuti ke nna Umbona kanjani umuntu ongayazi ukuthi uDr. November issue yintoni? tseo a ba sa njwetse nna. By having issues and then you don't consult the pastor. Let me go deeper. Manzinzi, Anna uHana o ile underestimate Eli underestimated a sa Eli, tsebe Eli ke mang. not knowing who Eli Hence, was. Anna, oh my God, Kungoko ke, Anna ya tempeleng he went to the bata temple, bona o sa hlokale o rabolele Eli bothata ba hae but ebona ukuthi there is no need for her to tell Eli what is the problem. until Eli Ukufikelela a uEli iketsetsa di-assumptions created assumptions for himself, a nagana gore Anna o tauwe thinking that Hannah is drunk, and Anna ka nako tsone wa rapela only to find out during that time Hannah was praying. Anna Hannah bona o le difficult saw the difficulty go consulta moprofeta wa to hae. consult the prophet of God. It was difficult to ho Anna Kwakunzima kuHana until moprofeta ukufikelela a bua prophet le yena consulted a re her, tla taba o fitlhela neneng saying, how long are you going to be drunk? Anna kwana confessang That's when Hannah ga confessed, ke a taba I'm not drunk, empa ke mosadi a tshwenyeileng it's just that I'm troubled. for the first time Ixesha a lokuqala, jwetsa moprofeta telling the prophet why of a God. ntse sa mo jwetse Why is because that bona telling sa her? tsebe Because he did gore not know Eli ke mang who Eli was. a mo jwetsa gore ke na le mathata Wamxelela ukuthi ndineenkinga. bopelo ka e kwaleile My womb is unable to Eli conceive. a qeta o tseba ntho eo After Eli knew ke such rata matter, temana yona moo Eli a reng tsamaya ka kgotso I love this verse where Eli said, stop go in wasting peace. your time ka ntho e leng responsibility ya ka Ska itshenyetsa nako with regard something that is my responsibility. babele be reng And the Bible ha says, fihla ka tlong when he get home, a ja she ate, a nwa he drank, a ba le kgotso and she had a ba peace, pregnant and she conceived. o pregnant itswe ke eng What made her ke to polelo ya conceive moprofeta is the confession that the prophet now tshwanke said. di jwetsa ba bang ba lona Let me tell you, some of you, tsona le tsamantse di sokola o le jwetsa gore ke mang your minds are struggling to tell you who le Dr. nana ke November baruti ba le is. tswang ho bona Nicimba ukuthi ndingabafundisa ndivela kubo. ke baruti ba nonna I'm not those pastors. mpho Umpho, ke ba lokolotse several times ke ba rapella ke ba delivera le ngwana bona there was a time mo ngwana a yana lowe a sa tsebo tsamaya hantle a le sepetlele ke nna mo rapeletseng there were times Dr. November liberated Umpho and the wife, also the son. last one phone le mosadi wa hae Last Umpho called to Dr. pastor November. ke tla fihla late kerekeng ke tla tlo shoota the right pick ke tatile ke isa ngwana sepetlele ngwana o tsile magopo a dangerous ene ke tlo tla kerekeng ka nako eo ke a decide ra isa ngwana sepetlele I understand Yeah. ke a ba fumana di-doctor di kwetswe e ne le holiday a sa opola ke holiday efe ba gotlela ho nna the same person e ba mo siileng mona ba mo feta mo ba kalama sekontiri sena ba ya doctor ha ba fihla ke ne ke ya toilet ha ke a bina le sefela gore ke lokole ke fodise ngwana mpho a tswile dipoisi le hlola le kwaleile ha ke a bina le sefela sena se hlomoileng ha ke letse ke le mobi ke ne ke tswa ofising ya ka ke ya toilet ke lo rota motshetse ke kopana le mpho le Thandi mane ke
ke tshwere mpho fela ke ya toilet fela ka morapela ka re le bakae wa bua nkgono wa hae a bua hore ba kentse ngwana le ntho senqanqane letlalo la senqanqane a wa nkuka le 5 minutes ke ke mo delivera gona mono pela pompo ke ke fetela toilet fela ke tsetsa ha fihla mpho ba tsamaya ka ngwana ha ba fihla Thandi ke nromela voice note re di pace di tlwile e ntse le teng voice note ke yana di pace di tlwile le tlo le buleile we think no time. And if bana ba tsaba re ke banka ba sa nagana doctor pele wa ntate mshisa ntse le dutse ka mahlo a sa boneng le ka dikoloi tse robeng ne le sa tsebe gore ke mang. Some of you, all of you, le dutse ka mathata mo. Le dutse bana ba ka mathata. Now let me tell you something. Why Jesus what can I do for you, Bartimaeus? Why Jesus asked Bartimaeus, what is it that I can do for you? O teng ngwana nana o tile. O ka ngwana ne wa ke man that lady ana o tile. O ka mara ha sa tla ke re a sa tla. There's a lady ana nga o tile mo. A o tile la mo hopola. Kana ke mabitso la? Tshego na o tile a bohloko. Ka fihla ka mo rapella. A o tile ka re ntate mo mo fe di bono le di kefe. Man ma le nteng tsa tsama ka di bono tsa ka le di kefe tsa ka. Honza a tsamaya ka di bono tsa ka le di kefe tsa ka. Ka mo rapella, I'm going to teach you something. And it's kela le bala so mqetunka, le so qetung phathelete. Lana ke lebetse mamenyemene ka rapella tshego a otile ka rapella ke ne wa Lesotho ka panana ne le teng a wele mo ka mo fa panana ka mo rapella ka re ntate modimo ha phama ba sa nonne ne le teng a nona a phama re dintho tsa se di motisa ne le teng tsa mo sheba ke ne di bono tsa di kae le di kefe le nna ha ke ha feta mona ke na le mo hetla ke na le right o di sheba ke bono tsa ka tsa saka tseno tsona ke di bono tsa ka ke na le right o di sheba na mothato nro ka ngore ke wa ke sheba ke bono tsa ka tseo tsamaya sheba ke ne lo moka le mo tseba le mmone ka rapela ke ne ke qale ka mosadi wa ntate Setlhabeng twe a otile bompho motse ba le ba le teng re le Kimberley a robetso di ba betha a otile vo a sa tsebotsa maka mo rapela le tsa ema ka botsa ntate Setlhabeng ke body a ra se a hae ka rona le mokae a re ke batla none ntate moruti ka re batla beswa a re ke batla ka re rata le bono a re ka re di kefa re ka re modimo fa mosadi ona ka mo rapella mosadi wa Setlhabeng na le di bono tse sosa le di kefe tsa teng ka rapella mos ex wife ya ka ne le teng ntse ke mo rapella mandla ka se mo tsa mo mo shaba mandla ka tsa mela ka di bono tsa ka le tla ipea hantle ba sa tlaela ntho tse jana mona a se wesele mo ex-wife ya ka ha ne ke kopana le yona na sena body yana le yona man maleng teng ke be ke mo fa yona ne le teng ka ra ke ke mo rapela sa mo mo sheba mo kae no recently ka to rapela mosading kwe tlokwa ijaza tsona jalo tinne o lose mos mosadi ona se mokane a o sentsono nne man ha shebela kwa bo hula mose a nyane fela bo Shaka Zulu ke bono tsa ka tse ke za ame zompunto
ngezam ka mo rapela o tile now ke tlo bontsha something last time ka rapela a ke sa tseba ke mang hape ke ba rapeletse last time ne ke rapela di private tsa basadi ke di notla mona ke etsa mila mosesane ha ka mawatle ke gorwe patisane hallelujah Oh, yini. ka di notla saba le fa bopaki o ya pele le rata itaba tsa batho bothata gore letlalo o tswa le lo mmotsa gore moruta rona a thabile tse kanti mmila mosesane ka notla di-measurement ne le teng ke rapela di-private tsa basadi mona ke di notla ne le teng ka letswai mosadi wa Gauteng bompho motseng ba mmone ya nana robeile spinal a re ntate moruti ne ke o shebeletse live Facebookong ke tswile pace ke sa tsebeng gore ke etsa jwang neng ke sa tsebe gore ke etsa jwang a re ke nkile letswai ke be ke dula hodima pace a re ne se ke tsamaya ha bohloko ka dula hodima letswai a re ntho e ile a tswa ka private nyaka ya ba o fodile now ke tlo o jwetsa bane ke rapeletse batho bana le mathata ba kulang ba jwang ba ke rapeletse batho ba HIV positive ka ba rapela ba fola ba lokologa now why Jesus a rata o botsa potso ena what can I do for you Why Jesus liked to ask this question ko bane Jesu is because Jesus go yena kuye, ho no bewe ntho engwe le engwe each and everything was instilled in wena him. motho a tshwantseng o choose Now it is you who are supposed to gore o choose. batla eng What is it that you Le ho want? nna, And naku, if ke kgona ho rapela dibono le dikefe di eng if I can pray for figures and for somebody to be made well, bazalwane saints, ho na bolela hore everything e teng ho nna oko kusho ukuthi yonke into ikhona kum. now I cannot assume gore o na le bothata I cannot assume gore o batla eng you need to tell me Nke se kgone ho inahanela hore o hlotshwa ke eng. O tshwanetse hore o jwetse Dr. So that November what is the ke o problem. choosetse product o e hloka because di ngata ho nna Ukwenzela ukuthi ndikukhethele the product that you can use because there is plenty in me. I've got so much product seo modimo a di beileng ho nna Ka Jesus, amen. bohlale those are the things o tshwantseng o njwetse tsona ntate moruti kopa o nthuse o nrapelle bohlale Wisdom ditsebi, ha le is there ditsebi. ku Dr. November. a le ditsebi dintho tse Anizazi Ha le tsebe. izinto. if you don't know gore moruti wa o ke eng How satsibi, what the problem kind ke of a ena, pastor it is because is le Dr. nahana hore November? ke tshwana le baruti ka fela I'm a preacher I'm not a preacher nna that is why ke sa kgone ho rera jwala ka bo TD Jakes God is going I'm called Ke for bileditse solutions. bakeng sa I'm done. ditharollo. I'm called for solutions. I'm called for solutions. If we need advice, nka o qhaqholla hlooho le ka dintho tseo le nna ke sa di tsebeng. Because when Modimo a fa Solomon wisdom, When God gave Solomon wisdom, he gave Solomon into Solomon a senang yona mara a mo fella setjhaba sa Israel. Modimo e entse jwalo ka nna. That is why most of the time ho na le batho ba dulang di-radio ba mamelang nna. Every Wednesday batho ba mamela nna. Facebook batho ba mfollowa, you know why? Ba banga ba batle dithapelo mara ba batla wisdom yo Modimo a e beileng ka ona. So, it today, mohlale ke la tsebang hore ke mang. Le tla etsa nako hore le tlo dula le nna fatshe. E mong mosadi o teng mona, o na le di-room tse kae? 18 room tsena tse tletseng batho. I mean tse senang batho, di-room, ma-line a 18, marana le batho ba 4, if I'm not mistaken.
ke be ke re yana ha ke soka go bona o manifesta tlo ka la bobedi ke tlo ka la boraro ka re ke go potla kwa le ka la boraro ke tlo checka bothata ba o ke ha go rapela o manifesta ona mohlang o manifesta le come and ke tlo thusa o tsamaile mona tsebile re ho etsa etseng ka bophelo ba why di room tsa etse tse 18 ona le tse 60 I mean tse bokae 19 room tse 19 only 4 tsena le batho 15 di empty ke be ke re tlo gone ke tlo thusa o baneng o tsamaile mona tseba re ho etsa etseng ka bophelo ba hae why di room tsa di sena batho but if ana sa tla if ana sa njwetsa why le sa njwetsa why le dutse ka mathata lona why ho le difficult o tla honna ba bang ba na le mathata manyalong o so ba bona ntse ba ota fela re wa nyuwa man mabaleng ni ene ke tswa why ba bang ke kgala ba ntse ba re ha ba bua ka nna ba le malapeng a bona o ya jang o yena le yena manyalo a ntsa mo nyisitse ke a tsaya le bua ntho tseo but let me teach you something hona le di financial advisors ana la ile send but if you can sit down le motho a ka o thusa ka tsela nngwe hlotse ana tšhelete bankeng mara era a o thusa a bue le wena ka di finance tsa hao some of the things even if runa di re nyisa mara ka dula le runa fatshe runa re ka tla ka di solutions for wena financial advice is studying di tsama ka maoto ba bang they don't have cars mara tsa mo dula le yana fatshe o mo jwetsa o batla o advice ka tšhelete o tla o jwetsa hore yo le nna ka re ke le yona es na mangolo two re ka ya batho ba ntse ba ahela Fredi molo ba ntse ba lutsa mana re lo ba botsa bana le matlo na ba bang ba dula mekhukhung ba tsamaya she ba ntho a etsang mana Fredi Glory to Jesus. ska nshaba wa nyatsa Thank you, Jesus. client ke yana he ne tsoka ke le ba ba ngutlile le tlo mpatalla fela sharing yena ka mphe tla puleng hlapulane tla ngwanaka God bless you ska la tabanya mahlo fatshe thank you ngwanaka thank you God bless you Oh, Jesus, amen. ke a o hlompha thank you that wa le qhotsa God bless you thank you ngwanaka o ka mmao o teng ha sa tsamaya kereke God bless you ngwanaka tlhompha tšhelete ke thabetse o bona God bless you ngwanaka God bless you I love you I don't eat when I think about you thank you ngwanaka God bless you thank you ngwanaka thank you I love you I don't eat bosu bo sha ke shebile tse ka mahlo tlang tšhelete go pete tshale kere ke ntla tšhelete tle dumelang tlang tšhelete alena Alex bacha thank you ngwanaka God bless you God bless you now otile oti thank you mama God bless you lona ba itiskana nana ke le lebetse ke atla o lona God bless you ngwanaka thank you ngwanaka o kae monna o kula oh thank you rakgwebo sometimes you can just come o fitla re ntate mruti kopa just to dula lona fatshe ke na le this thing in my mind mphe di advice mphe tšhelete tle batho ba iti mara lona a ska la tsantše thank you ngwanaka God bless you
Thank you mosadi ya motho ka khala. Umeti. Ke a o rata, God bless you. Thank you Miss Katabo. Ai rakgwebo o etse tšhelete wena man. O tlele o sebetsa ke lo lao. Ke utla hore itse qeto le rapella ka la bobedi wa hlatsa wa fumana di-call tse o bitsetsang di-interview. O ile a hlatsa? Ke tla le hlatsisa ka metsi nna. Thank you ntate. O na le mosadi? Ne ke re ke a o batlela. No mzwaki. God bless you. Thank you ntate. O moeti? Oh. Ya wena mona mosadi kae? Wena ke sure wena wa bapale jwalo. Thank you ngwana ka, God bless you. Also thole monna. Lona markantile etsang lefatsheng le. God bless you. I love you. God bless you. God bless you. Yo, thabetse o bona. Hey. Thabetse o bona modimo o bless you. A ke re tla kopana kereketso. Thank you. Le feletse mo. Thank you ngwanaka. God bless you. Moshimane wa ka, stay blessed. Now, tloko fe ya dilas be ke kwala kereke. Ke ya dilas ka. Thank you uswaka. Mphathele to meet. Ha o meet wa bohlokwa o tla o tla hape o tla na o dule hona mona mo lo ditsi. Ha o ka fumana motho a dutse mona a sena tšhelete mo tlosa. Ka nnete, God bless you. Ya o qetela. Everybody entertaining the problem. Everyone that entertains problems, Linke chefu e bitswa mafeneta le madubula le doom le flistofo le ipolaya. Ntate mngwamfonela mabane wa qwaqwa. omunye untate ufonela uDr November waseQwaqwa. O rona le mathata. Uthi he has problems. Ke re if batla ke mamele mathata o mphe 1,000 rand. And uDr November wathi, if you want me to listen to your problems, give me 1,000 rand. I transfer immediately. A re kopa account itse qeta mo fa transfer bile ne ke kgathetse ne ke re ke motlo sa tseleng. He transferred the money immediately. Ba jwale itse ke bona tawa e kena le na matlanyolo ne ke kgathetse. Matlaroza. Ka utlwa ke na le energy engwe hlotseng. O re honna He says to Dr. November, mosebetsing wa hae in his workplace, ho na le dinotlo tse lahlehile there are keys that are lost. wa utsuwa di ing Kwabiwa into ezithile. because ke yana na sebetsa Because he was the one that was in charge. company The company e motibekeng. fired him. Now yena o batla go tla mosebetsing. Now he wants to go back to work. Ba entse appeal union The union made an appeal to the company, mara ba se ba motibekeng but they have already fired him. mara a ba nqeta What about Dr. a November? ba re mara ntse ke gola. He said, I'm still getting remunerated. No a re ba se ba motibekile They have fired him. ba mo suspendile pele They suspended him, na ba mo bitsa and then they summoned him for disciplinary hearing. for ntho DC Disciplinary or dismissal. ke re ho yena ke re o ya neng court And Dr. November mbuza ukuthi, when are you going to ka court? October. He said in October. Ke re October ka nane e kgweding e fika ke lebetse re October neng a tsa tse kgwedi ya bo10 ke be a ba ngopotsa ke re ho yana ntwe ena e etsetse neng wa njwetsa uDr November mbuza lento enzeke nini wamxelela. ke re now you are so much miserable You are miserable kakhulu ka ntho yo sa tsebeng ditlamorao tsa teng ke tse jwang. with something of which you don't know its outcomes. Ke re if ne ke le wena If I was you, because o re ke o thuse ke rapele le wena. because you want me to pray for you, Now two things se tlo etsalang zimbini izinto that are going to when o re happen. rapele
o re reng ke problem ena re fe ntate Modimo. When you say that we should pray, we are taking this problem, we are giving it to God. Here is my problem. Nansi inkinga yami. Ke re ho yena I say to him, ke na le bothata jwang. I have a problem now. Ho tlo re thusa ka eng Kuzosinceda ngantoni ho nka problem to take this problem be re fa Modimo and giving it to God, still be ntse re touta ka yona. but still we are Re se meditating re batla upon ho it. dilana le yona. Meanwhile, we are wanting to deal Mare with se se it, boikarabelong ba rona. but it's no longer our responsibility. Ke re ke tswile Ah, Jesus. Aish, Ai. ntho e theolang hodimo a ka mo. Phew. Ke re now I'm saying now, if ne ke le wena if I was you, because how to be the outcomes tsa October. because you do not know the outcomes of October, Now March, if ne ke le wena if I was you, ne tshwantse be now nako yena eo ke leng frustrated ka problem yana ke spenda ho tla ka option B if ke lose mosebetsi. What is the use? To be kunceda ngantoni? frustrated ka ntho To be frustrated with e something seng taolong ya hao. that is no longer your Yo control, we feel ntate Modimo a dilane le yona. of which you have given it to God to deal with it, Ha e sa le yo ho wena. is no longer with you. We feel ntate Modimo. You have given But it to still o God, ntso sebetsana le yona e se le siko ho wena. but still you are meditating upon it, though it's not there with you. Ke re ho yena I say to if you, ne ke le wena if I was ke you, tshwantse be ke dutse no. I was going to sit Planning down, hore haeba ke tebekwa now ka tjhelete e ke etsang ke tlo e ke e tholang ke tlo etsa jwang. planning for the option B with the money that I'm getting now. What is it that I'm going Ke to re, o do? ne o tshwantse wa plana no. You were supposed to plan, Ha qetile and then ke re, from today ukusukela namhlanje ke, tlohela ntho ena leave that thing. because Ngokuba fear ka ke hore uloyiko lwam when e ukuthi sa loke when it's not fixed, mohlang ho theng no re hlotse ke ona o tla bo batla tharollo. the time we are saying that And now you look for ke chance solution, ya hao now and kweli xesha it's your to opportunity find a way ukujongana ya nendlela bophelo. of life, Solanka as long as union e ntse sebetsana le ntho. union is still looking for that Solanka appeal. ntate Modimo a ntse sebetsana le ntho. As long as God is Wena o working for tshwantse that o tle thing, ka plan B you were supposed to look for an option hore ke B. tlo etsa jwang. What is it that Hore you are ke be le going to income. do? Ha qetile And then ha qetile ke re ho yena I said to him, batla ho robala. A re because ntse ke sa robala. ufuna ulala because you are having sleepless nights. Ka re ngola everything pampiring. And I said, write everything in the on a piece of Aba ke paper. matha ke mosebetsi ao stress sa mosebetsi. If it's the stress of your job, write it down. Mosebetsi eng ha o qetile di be o di mapampiri Place them, write them on a piece of paper, ya garage. and go to I the mean garage. ya ka ntla re ke kopa ya garage ke na le garage ka re ya garage And Dr. November said, go to the garage, ka re shebela strato look towards the street, butswelang powder ye o e tshetseng o di mapampiri tsa blew the powder that you have applied on those papers. blower everything that is in your mind butswele. Blow everything that is there in your mind that is giving you stress or sleepless nights. Bontlokwana ke re oh my god. Sabonga moya moya. Qetile ngile ka le ruta molaetso mong I taught you one message. ka re I said, modimo uNkulunkulu, ha hona letho leo a le etsang a sa ka a bua ka lona. there is nothing that he do without utterly speaking about that particular thing. When he came to Abraham, Kafika ku Abraham, I'm going to bless you. uthi ndiza kusikelela. When aya ho
Zachariah When he gets to a Zechariah, re, o tlo ba le ngwana he says, you are going to bore a le child mosadi wa gago. with your E wife. mong le e mong Modimo o buile le yena. Each and every person, God spoke Ke with le you. rutile ka ntho eno bazalwane. I taught you about that thing. Now here's the thing. Nancy, Ka re ho lona, I said to you, but Satan Kodwa usatan, yena yeah, o now sebedisa maemo. he is using situations. Modimo o sebedisa lentswe. God is using the word But I, Satan o sebedisa maemo. but Satan is using Ke situations. kopa o ipheta Modimo o sebedisa lentswe. God is using the But word, Satan o sebedisa maemo. but the enemy is using Now, the situations. problem ke ena. Inkinga yile, Satan wa tseba Satan knows maemo re wa situations. utlwa o feta lentswe. We obey them more than the word. And that is why Who God? bana ba ntate Modimo today Children of God ba le nowadays, miserable They are because miserable. Satan o sebedisa maemo. because Satan To uses an extent, situations maemo to such an a extent re that situations lebaditse lentswe. has inflicted the word. Re bale. A re bale. Let's read A re it. baleng bana beso ba ratehang. Matthew chapter 14 verse 22. Ka pele Jesu a laela barutwa ba hae ho kena ka sekepeng ho mo etella pele ho ya mosewane ha yena a ntse etsa jwang a ntse a qhala matshwele ho ba a qhale verse number 23 mphumo hoba a qhale ho ba a qhale a nyolohela thabeng ho ya rapela boinotshing. a nyolela thabe go ya rapela boinotshing ba Ha ba haphirima a ntse a le mong hona moo. Sekepe sona se ne se le hole le lebopo. Se tsukutlwa ke maqhubu hobane se ne se tobane le moya. se tsukutlwa ke maqhubu hobane se ne se tobane le moya tebo mono fela se tsukutlwa e tole ka botwa kana kwa e sa le se tsukutlwa ke maqhubu hobane se ne se tobane le ona. It's been blowed by the waves because it was Ntshebeng. actually Ntshebeng against the wind. Ntshebeng skepe The boat, se batla ho ya kwana it wants to go this le side. batho ba se kalameng And even people that are actually in the ba boat, batla ho ya kwana they want to go that side. sefefo But the waves se thiba skepe is le actually morero stopping the wa beng boat. ba skepe. Khumalo hle bana nna ke batla ho kwala batho ba tlo mpona ke tlo le thusa People are going to see me. I'm Kopa o going to iphata. aid you. skepe The boat se batla ho ya kwana wants to go this side. mphe kopo mphe ntho bulang lapeng tate Khumalo le yane a motsho a tle kwana a tlo tshwara bulang bontate e matjena ntate Khumalo eke e bule se ke ra shebisa hodimo danke jwalo fela ai tlohella fatshe mtankeng Jesu Jesus, I mean barutwa the disciples, ka skepe sa bona with their boat, ke skepe this one is the boat, ke barutwa and this one is the disciples. ba batla ho ya kwana They want to go this side, sefefo but the wind sona se kgahlano is against le skepe with the boat. le plan ya beng ba skepe Nesicwangciso of the owners of the boat. can I go deeper in your mind Engqondweni yakho, o batla ho ya somewhere you want to go somewhere. mare Kodwa there is something kunento e hana that refuses ha o ya kwana when you go that side, e o isa kwana mo sa batleng ho ya but it's taking you to the opposite direction. Kubanong divine bazalwane Is there somebody that hears? kubanong divine le ntse le nkutlwa na Is there somebody that hears? e reng amen bazalwane Say amen, saying. now March. bala mphomo
ka meso ka meso Jesu a ya ho bona Jesu a ya ha re tsamaya Jesu a ya ho bona a tsamaya hodima a tsamaya metsi hodima metsi ha barutwa ba mmona ha barutwa ba mmona a tsamaya hodima metsi a tsamaya hodima ba metsi tshoga ba tshoga ba re he Eh. ke setho tsena mme ba bokolla ke ho tshaba ya ba Jesu o phakisa a bua le bona Eh. a re goba matshwafo Bomo ska ya mo pele re fihla mo sheba Satan o etsa Look at what Satan did. o tlo ba frustrator He is going to inflict them with frustration ka sehloho massively. mare Kodwa, a ke ke ba frustrator ntle le hore a install fear pele he cannot frustrate them without instilling fear in them. yo Jesus amen ba shapa ka fear He imparted fear in them. ha ba qeta ho shapwa ka fear After the impartation of fear in them, fear uloyiko ya tjhentjha ntho engwe le engwe changed each and everything ka dikelelong tsa bona in their minds. le tsela e ba bonang dintho ka Even the way they view e things, se tjhentjhile it has changed. somebody ha nkutlwe Omunye umuntu ba akandizwa. bona Jesu They saw Jesus, mare ka baka la fear but because of fear, ha ba mo sheba when they look ha at ba sa him, bona Jesu they no longer see ba bona Jesus, sethotsela but they see a ghost. fear e tjhentjhile everything Fear has changed ke mang everything. ya tsamayang le nna mona? Ukhona umuntu ohamba nami? ke mang ya nkutlwang mara Is there somebody that hears? fear Uloyiko. fear e Uloyiko. tjhentjha everything Lwaguqula Jesu yonke. yena ke ane bana ba Jesus dula le yena is the one that they ke were ane bana with in the boat. ba ja le yena Is the one that they were ke ane eating with. no bana ba tsamaya le yena Is the one that they were ke walking ane with. a itseng ke tlo le etsa batshwasi ba Is batho the one that said that I'm going to make you but fishers ha of ba men. se ba mmona But though they have seen fear uloyiko, tshabo ya bona they are e fear tjhentjhile the whole thing changed ha ba sa mmona yonke into. jwalo ka Jesu They don't longer view ba se him ba as mmona jwalo Jesus, ka sethotsela but they see him as a kwa nke le ghost. jwetsa bana ba ka Let me tell you, my le children, hona jwale ha ke bua le wena tjena even now when I speak to ba bang you, ba lona some of you, ha o sa bona dintho jwalo ka o no di bona pele you no longer view things the way you were viewing because them there are so prior. many things Because it was tseo things Satan a di that tlisitseng Satan has tse brought creatileng fear ka hara pelo ya that hao have created fear in and your ha di heart. qetile And then se after, di tjhentjhile they have changed the way o bonang dintho the way you view ha di qetile di things. tjhentjha le the way o buang ka teng And they have changed the way you articulate things. mosadi e mong Some woman, o kula ka sehloho she is extremely go ill. na le ntho e mo jang dibonong mona There is something that is ke be eating ke ya ha her. bona ha ke fihla ke mfumana dutse tjena a entse tjena le boteng a ntse a shapa dibono tsa le boteng tjena a re ntate moruti ba o bitsitse a ntse a hema re ke kopa o nrapelle ke shwe ke kopa o nthuse ke lokolohe ntho ena ya nqetile ha ke sa kgona ke ntho pain The pain eo satana e entseng that Satan inflicted e tjhentjhitse has changed bophelo ba mosadi the life of this woman. le ntho tse ka rekelello tsa Even the things that are there in her ha mind. ona motho a kgallang ho shwa According to that is enticed by Mare death. pain, God do the pain frustration and frustration situation and situation se se tjhentjhile hore a ska hlola kgalla bophelo has changed the way he view le life. ha a shaba bophelo Even when he view o life, bo bona bo se bo sena velo ububona bu o useless. dutse pela motho Uhleli next to somebody ya seng a sa bone bophelo that is no longer viewing life bo le bohlokwa with its significance. tlo le jwetsa hobane And I'm going to tell you the reason behind that. Jesu Yes, a bua le bona spoke to them. a re se tshabeng He said, do not be afraid. go ba matshwafo Come, hobane ke nna because it is I. Petros a reng phomo Petrose a mo araba Petros a reng a re a morena re morena haeba ke wena ha eba ko wena ntaele hore ke tla ho wena ke tsamaya hodima metsi jwale mona Kwelchuba here, Petros Peter
Peter o batla Jesu a bue le yena, wants Jesus to address him, a mo rerele, to preach to a him, mo motivate, to motivate him, a mo counsel. to counsel Mare him. Petrus But o Peter batla dintho tsena Satana sa qetile ka o mo damage kelello le pelo. wants these things after Satan has damaged his mind and the heart Ka fear. with fear. A re bua le nna Jesu. He says, Jesus, address me now. Mara ka madimabe. Kodwa ke Jesu ngelishwa, tlo bua le motho yo Satana sa mo qetile. Jesus is going to address somebody of which Satan has tinted Satana o his sa mind. instotse fear. Satan has instilled fear. Jesu o tlo bua maleshwane. Jesus is going to speak malishwan. Ntho Jesu o tlo e buang. This thing that Jesus is E going to tlo Petrus confess. situation in se. Hayi Nkosi. Ntho ya o Jesu This thing that a Jesus tlo e buang. is going to speak E tlo ntsha Petrus. is going to unleash Situation in Peter in se. the situation But that ka he's at. bomadimabe, Kodwa ke Jesu o ngelishwa, tlo bua le motho Jesus is going to ya address seng a somebody lemetse haholo of which he is broken already ke fear. with fear. A re ntaele le nna ke tle ke tse mahodima metsi. He says, order me so that I can walk on water too. Bua mphong. Verse 29 a re tlo. Jesu a re ho yana tloho. Yaba Petrose o tswa sekepeng o tsamaya hodima A metsi. tswa ka sekepeng. A tsamaya hodima metsi. He O came leba ho out of the Jesu. boat walking on water. Jesu o buile. Jesus spoke. Jesu o etsa jwang batswalang? O buile. Jesus spoke. Jesu o entseng? Jesu o etsang? Ubuile. O buile. Jesus O spoke. thethile. Uthethile, yes. Now, seo Jesu a se buile, But what Jesus se said tlo change situations. is going to change the Maka situation. bomadimabe. Kodwa ke ngelishwa, Satana o tlo mo kgutlisetsa ho sona hape. Satan is going to take him back to the situation again. A tswa Petrus. Waphuma A uPetros. tsamaya. He walk on Jwale water. mamela ntho e ke ratang. Listen to this thing that I love. Lentswe The word le ntsha Petrus e ka hara sekepe. unleashed Peter outside the boat. Lentswe The le word ntsha Petrus e ka hara situation. unleashed Peter out of the A boat. tsamaya hodima metsi. He was able to walk on water. Bala mphomo. Empa ha o utlwa moya wa sefefo o tsoha. Ha o utlwa moya wa sefefo a tshoha. Ha o utlwa moya wa sefefo a tshoha. Awo, ha o utlwa moya wa sefefo a tshoha. A tshoha. A qala ho A teba. qala ho teba. Mme a hoa a re, A o heletsa. Morena mpholose. Qetella. Hang Jesu a nanabetsa letsoho a mo phamola. A re ho yena, wena ya tumelo e fokolang. O belaetse ka lebaka lang. Mpel lesila. Le laphi ya uswaka. Ke batla o dule. Thank you. Nshebeng yena. Look, Amamani bontate. Shebelang honna. Tatepe ba ne ema ka motho. Bontate shebelang honna mo. Beang lesila fatshe. Thank you keyboard. Amamani ntate. Skela tloha. Jesu yes, o bua le Petrus. is addressing Peter. Petrus Peter, lentswe the le word montsha ka ra situation sa le ka ra sona. is unleashing him out of the situation that he was at. Now Now, lentswe the word, le me etsa hore a etse ntho e impossible. he is making him to do the impossible, A tsamaya hodima metsi. to walk on water. Batho hanne ha Satana mo sheba. But kwalile, when Satan look at him, A hlodisa. Satana a hlodisa pelo. uSatan wa popola enhlizweni. A hlodisa yenwa ya batlang ho ya mane. This one that wants to reach somewhere. Satana a hlodisa yenwa ya nang le toro uSatan wa popola lona that has a dream ya ho ya somewhere ka life. of going somewhere with regards life. It's just that Satana o sa tsamaile mona. It's just that uSatan uhambile Because apha. hoja Satana na ntse a le teng mo. If Satan was Ne here, tlo le bontsha. I was going to show you. Jwale empa e le fela Satana o sa tsamaile mo. It's just that uSatan akekho apha. Sa kgotlile. Ubuyile ke.
It's a hands at some when he was walking on water, I am man. going somewhere, Analitor. having a dream Yahu Jesus. to go to Jesus, Satan hey. Satan said, Ntwena ke le kwala yena. this one is a coward. Mara le bua dintho tse kgolo le batla ho ya somewhere. Kodwa ukhuluma into ezinkulu ufuna ukuya somewhere. Ha o sa nkutlwa o tsamaya. If you did not hear me go, O batla ho ya somewhere. he wants to go somewhere. Mara motho a batlang ho ya somewhere. But this particular person that wants to go somewhere, a sa damage tswe ke spirit sa fear. uhamba, meanwhile he is damaged already by the spirit of fear. Now, Well, ha le tseleng. along the way, Sefefo se a tsoha. the wind Now, arose. sefefo sena This wind se kgahlano is against le Petrus. Peter. Se kgahlano This le wind ntho e is Petrus a batlang ho e against fihlella. to this thing that Peter wants to reach. Now, tlo go jwetsa ko qetele. Let me finish you. Molori eno ya lorang a dreamer, a visionary eno ena le digoulwe o na le useless This dreamer, this visionary was pathetic. because Gokuba, ha o tla sefefo when you heard the wind, a fela hana mona mo sefefo wapelela up where the se wind ne se le hona teng was. e mong re tla re moruti November Omunye umuntu uzathi Dr. November, o funa uthini what is it that you are emphasizing? Jesu Oh yes, o ya ho yena got to him. moyo halang motho ai wane hle brother ai wane tlokwana moshimana ai wane matha hle mona se kala matha tshela ba brother ba kere ke se le jwa mara pota ka mo Petrus Peter o wes ke na ka metsi o era ka metsi has sank in the o water. tla Jesu a fihla Iva uyesuka fika. ha addresses sefefo He does not address the wind. ha bue le sefefo He does not speak to the Hobane wind sefefo because the wind e ne ntse se le thata from the beginning was not a problem ekuqaleni. sefefo The wind, it was just a threat hi, it was a threat yeo Satana a sebedisang that Satan go used discourage Petrus to discourage gore Peter, Petrus a se ka fihla man mayang for Peter to not get to where he is Jesu going. a fihla When Jesus got to o Peter, why o doubting he says, why did you have why doubts? o doubting Why did you have now doubts? a name The ya enemy Petrus of Peter ha e sa le skepe is no longer the wind. ha e sa le sefefo It's no longer the wind, but ke ntho ka ra kelello but it's something that is there in the e mind. name ha Sira. mona Petrus When you see a Peter sa fihle ditorong tsa hae not getting to his ha e dreams, sa le sefefo it's no longer the wind, empa ke ntho but it's e ka something ra kelello ya that is there in the mind. now Well, too, Satane o Satan bone weakness saw a weakness ya Petrus of Peter, ntho na ke le kwala that this particular person is a ke coward. ka ho ha ne ke qala molaetsa That is why when I started the message, ke re batho bohle I said all ba people entertainang di-problem that entertain problems, ipolayeng hle assassinate yourselves or commit pleke e suicide. monate pleke e right e relevant for lona batho ba nesang di-problem A place that is relevant for you people that are paying attention to your problems. ke ditente tsa marokgwa Kukuzibulala. le ditulo tsa teng Amen. le mo lebile lona lo afota mo le moshashe qetile qetile the only thing ba bang ba lona Some of you, everything e etsalang bophelong bao everything that is occurring in your Stopo seo life, se bonang Satane o tsibelwa ke sona se tlo etsa gore o eme ka bophelo ba bang a le sa le di-dreamer hona jwale next some of you are no longer visionaries or dreamers because of the stop that Satan has put as a barrier. Ai, batho se bile ke tetse na o sa nante go batla o etsa teng le ngwe ke reng ke a etsa wa thata ntate bile se ke tlweletse ke shebile fela hayi le diqhutsa hayi kunzima tata kunzima kunzima kuyanyukela all but today All people
le ba pholoswa even those who are saved, ba nang le lentswe. that have the word, And ba bang and some Satan fihla re fela lenyalong. who Satan have popole in their marriage. Ntshebe se ka lapanyapanya ba lotsa. Ntshebe. Lenyalo. Today Namhlanje, ke bana batho ba manyalo ba tshireane ka re ke dintho tse hatsetseng. Batho ba nyetsweng se ntwe se kotoloy, ke ntho tse hotsetse ka re ba na le dramatic. Se nyetsweng. Satan fihla fela re ho ka di problem fela lenyalo. Ke tsena di tshireane. Tsa ba botsa ba sa bua ka ditoro tsa bona, ba sa bua ka mathata. Ntho tse ha ka mona ho thata ntatswang ho boima. Ba tshireane tse. Oh. Ba pholoswa le ba pholoswa ba tseba lentswe. Petrus o fuwe lentswe. Peter was given the word, Fear. kodwa uloyiko, Storm. Di lentshitse. and the storm, they dominated. Oh. Mesebetsing ha o lwana le diboso ho etsa eng? Oh. Ke re ho ntate no ne ke bua le yena mabane ke re ntate. Are you aware of everything you're going through on our Ayawisa Trongo? You still have your life. Out kantle mo mosebetsi wa hao. You still have your life. But Satan o tlo le shapa bana baka. O tlo le shapa o fihlella le tla kereke lentswe le sa tswale le sebeletsa. And some of you santsa entse jwalo. Yo. Ba bangwe ba entse ho ka tšhelete. Fihla ka tšhelete. Tsa ba botsa ba bang o ntse qetetse nene ngwanehela. And that the tsane ke batla nehela ngwana. Xa ndithi ndikela nje into ezibanzima. Ntho di bathata. Satan o re hlokise le ntho e tlo tšhentšha bophelo ba rona. O re tshositse ka di finance. A le tshositse tsho. O no thusile. O le created the problem, malapeng le na le di problem kae. And some of you, the reason why today really miserable it is because Satan o le thuse and a le tsebe le thusitswe. Nna mosadi mo ya nehetseng. That lady tlwaetse mpha 10,000 bo ma 10. A sa gona nix, a sa gona. Then Mabane nromela 1,000 rand. I saw wishing ngare nka le mamedisa voice note ke mo romeletse yona. Ke itse ngwe yana. Maleshwa, if bana ba modimo they don't know how to prove the enemy wrong, you will submit under your enemy. If you don't know how to prove your enemy wrong. And indeed, if I let's say, if I would say, who prove an enemy wrong, we prove it wrong. That lady has an acheret. Unrumela 1,000 rand, ki murumela ti voice note. Why ki murumela ti voice note? Kere hoyana, haraman manchoi kwa bwile hoyana. Kere, you know what you did? Obonse Satan, or Satan, o tsuse storm, maru itlise motho a le stubborn faith. Hi. Yo. Hi. Storm, se tlile motho a le stubborn faith. Ka nkile jwetsa. Rona re a tseba o tshoswa ke Satan ke. And a le re bona re le mona re tlile ka nkane. Bophelong bona mo ke leng teng ke tlile ka nkane. Satan ona sa batle ke tona ntshosa. O ntshositse ka o nlahlisa ntatwa ka ke tsebo kae. Ntateno a ke tsebo kae le mo jwetsa.
a le ke la kopaneng ka nna ba o teng mo hlale ke shebile hlo tse ding mo ke hlo e tshwana le aka Satan o re tshositse a ntshosa ka o nhlotha batswadi a nhlotha ka gore mme wa ka ya ntswetseng a nrejecte mme wa ka ya ntswetseng a tswa o gola ba tswa pension ke ka nako tse reng ha o qeta go gola ke tsebetsa ha o apply tšhelete mohlang o e golang e tla ile ngata bosiung bona ba gotse ba le babedi mme wa ka le brother wa ka neng a sa tsebe o tsamaya ke felwa ke petrol pela bona be ke lo ba kokotela bosiu ka 10 ke re ke ba mphe 10 rand ke ba rabana yona ba tswa go gola ba ithotse tsatsi leno tšhelete rejection it did not stop me ho lahlwa cousins tsaka tse 2 ona na cousins tsaka tse 2 tsane re utlwana ka tsile hlotseng Joseph and Dekan ba ba tsaba hlokahetse ne re utlwana ka tsile hlotseng bile before ke fitla ya bon Dekan le bo Joseph ke hopola ne ha ke qeta ho pholoswa ke sna tšhelete ke sna dieta ke apara di overall tse blue ke tla Freedom Square ka maoto ke a kerekeng ya ntate Moruti Slingile ke Silver City ne ra ke fitla ntate Moruti Slingile ne ke bina le ngwana na ntate Moruti Slingile no thiki viso ke ne ke bina ka di overall tse blue ka di teki tse tabuile ke hopola cousin tsa ka tsa ma mistress ba mpitsa le manese ba re kopa o tlo ja runa ke re ka iqeta ho itsa ke fitla ke dula sitting room ba beya dijo mona ba re ne re sa bitsetsa dijo ntle ne re bitsetse o tla o khalemela ka re le mbitsetse o tla khalemela ba re o bitsetse o tlwele o ema ka pele o tlwele o bina wa re tlontlolla o tena hampe o rwala diteki tse tabuileng ene batho ba tseba gore family ya rona I cried dililile mntanami batho tsona le ntho e ke ratang ka nna ona le ntho e ke ratang a ntho e ke ratang ante ke rata ene ke limetse ha ke limetse o bona le batho ba buang ba ntse ba nroa ka le ba ntse ba bua ba bang ba bona ba bua motho ya limetseng mari au a sa kana dumela leqiba le mo emisi I thank you, Jesus. Amen. Limetse nna ke limetse haholo ke limetse haholo dilimele kakhulu a ntse tsa mara ska hlola o bina ya kopa ska hlola o ema ka pele I cried dijo tsa hana o kena ke be ke tsama ka maoto ke tla Freedom Square ke tla haka family friend tsa ka bo ntho bo zinakile le bo mosadi wa hae ba mpitsa bohobe ka jeme because ne ke ja bobe ka jeme ne re motho a mfile 10 rand ne ke reka fela bohobe ha ke ka fumana 20 rand ne ke reka tin ya jeme ke na le mosadi le bana ka nako eo ban reile lebitso gore wena bohobe ka jeme ene ra ke ba tshaketsa ke re ke tsama ba re so ile bohobe ka jeme yo utla o so ile le metsa holo nna but ke tlo jetsa sephiri le metsi di limela kakhulu also fihle stage so dulang ka ntlo bogalla o tshakela bo sina le motho la iwana o dutse ka ntle galla o tshakelwa ke family bo sina la iwana ere ha o tloja o etse thapela e senya o rapela dijo o rapela gore modimo provide only for today se tla bona ho sana I've been there
o rapela gore tate Modimo, do something only for now so la nka nka fepa mosadi o na le bana. E ne re motho a mpha 20 ranta ke le ka toropong ne ke tsamaya ka maoto from toropong o tla Freedom Square ke tsamaya ka yona because 20 ranta ne ke tshwanetse ke tlo reka bohobe ka yona. Thank you, Jesus. Jesus. I've learned something. Gore Modimo ha batla o ba responsible for bophelo ba hao. Le batho ba tshwantseng le ba o ba thusitseng ba tla kwala dipelo mohlang wa fola. Le ke tsaba le cousin ya ka. Ana le tšhelete engata re be re kena nombulela re reka jwala ke be ke re ngoli ne ke mitsa ngoli ke re ngoli ke go bona rekele drink ke le maka ke ne ke batla 10 rand o fela ke lo reka dijo ka tlong o na ntsha tšhelete tšeng a ba re ngoli a ba ra ke re ke ntho exciting a re ke nwe drink nka ke ka reka drink a ba ntsha di 200 a re nombulela dicela uniphe utywala ngale mali a re nombulela ke go mphe tšhelete umphe jwala ka tšhelete a ilahlela fatshe tšene di 200 tse ngata ke mo kopa 10 rand ya drink a ba hana tlo go jwetsa ba hlokaetse ke ba tshwaretse because ke ile ka understand why. If you are a visionary, if you want to go somewhere in life, if you want to go somewhere, you become an enemy ya Satan. Distomo tsohle o ba target ya tsona. But here I am. That is why, let me give you a relevant prayer for your situation. Let me give you a relevant prayer. Motsware ka letso e tshwara e re ntshware ka letso kapa motsware ntshware ka letso ntshware ka letso ntshware ka letso o tata is tlo go jwetsa tlo go fe a prayer, a relevant prayer for ntho tsena tse le leng ka ra tsona situation. Your prayer go re fela ntshware, hold me until ke qeta. Modimo, hold me until ke qeta, until ntho e fete. Hold me. Modimo, hold me. I'm sorry. Prayer good. Modimo ka I cannot bokgoni ba o change situations and hold me. I'm sorry. If you forget that I'm can stop mo sena se ke tsa tsamakan. I'm sorry. Help me. Strengthen tumelo ya ka. Nthusa. Let the situation se ke sa affect faith ya ka. 2, let the situation not affect my faith or my trust. Se ke ka o lose, ke se ke ka o tloela because of the situation. Mamelang lona
Ho na le batho ba going through dintho tse bohloko mo ntong ke just ke di storm. And if you don't know who storm purpose ya teng, purpose ya storm sena e ne le lwantshana le virgin ya Petros. Le hore Petros o batla ho ya somewhere ka bophelo. So many things say etsahalang, and sometimes Papa Malona le ipotsa why ho etsahalang dintho tse. Why wena? Let me answer you. Why wena? Shaka ka rakelo la una le ngwanane mongwe tla ho nna. Tate moruti ke repue. Ke moshimane mo wa straton saka. Ngile ka di qoqala nthe. Yes. This lady ntse tsa re repue ke mutse potso o kena ka school a re ke university ka re batla ba eng. A ntse re batla ba eng. Then I knew it was not a rape, it was just a distraction. Ke mutse potso yo. Itsa ntsa alla ka mothula ka mothudisa ke be ke qoqelela ke be ke motsa ka sekolo ke ra ka sekolo a njwetsa ke na ka sekolo a re ke university ka re batla ba eng a njwetsa ka re tell me ntwena you affect jwang a reng affect a bohloko ke be ke re tlo go jwetsa why Satan o repile Satan wa tsiba pain rejara abantu abamnyama into ezibhlungu batyatha go fihlela di affecta bona ke re ho yana ngwana ka tlo go jwetsa ono galo o jona re ke re okay ke re rape if no rape ne ke tlo re if no rape ke batho ba babedi kapa ba bararo le yona ke sa tseba re ntse le rape because sona ntho tse bitswang di-threesome a ke tsebe le ntse le rape no kapa ba ichinchile ba bona hore ke e affecta batho dikelelo ba re ha re bitse threesome ke re ho yana sheba o kila jwala re hangata ke re ntse di boyfriend tsa ke a tshaba o di count ke ra di boyfriend tse tsa ha ona kileng ya robala le wena e be sa o batle e be nyamela re di ngata ke re ke re o robetse lena hangwe a ba nyamela re ke re okay ke re o na o repile ke re the difference ko re no dumelane ke re okay ha ra di boyfriend tsa ha ona kileng ya kopa hore mo fe ka nkane o sa batle mara qeteletse mo fila re gale ba yetse ke re le eno mo nke mo kinyeletse tsane di boyfriend tsane tse nkileng ka nkane mo kinyeletse mo kinye di boyfriend tsane tse tsa di one night stand so that you must be able to move on ka life ya hao Amen. because a se yana motho wa pele ya o robetseng ha nngwe o robetse ke batho wena o consider le yena ba tlo consider as a rape you know why because Satan o batla go fa something a storm Amen. se tlo emang o di matoro ya hao ya university Yo. if you want to go somewhere ka life nka bo madimabe tsama botsa batho bohle le ba le batlang ba etsa di role model tsa lona le ba le ba entse di role model tsa lona le ba botsa hore ba fitile kae le ba botsa it's just that most of us re celebrate ntho motho a leng yona e re monang a le yona but yeo re sa ka ra mmona hore o tswa kae ka yona that is why you compare your life le batho ba ba phelang hantle now wena o bona hore ntate modimo o tlweletse because o compare bophelo ba hao le batho ba seng ba kotula ditholwana tsa suffering ya bona ona le batho ba sufferang ha le mpona ke tsama ka di Harley Davidson batho ana hore ke tsa tšhelete tsa batho ha ba tsebe rona le nako ena ke lla ke sufferile nna ke tswa o tšhisetswa koloi nna ke tswa o shapua ka dithunya ke tswa o shapua ke sufferile ha bohloko. If you can learn that, lona batho ba tla ya somewhere ka bophelo ya ka nokuba zifede understand that there are problems tsa in the storm just to distract your life or ska ba ya somewhere ka bophelo ba hao.
ya go qetela nna ke le frustrated ha ke o jwetsa ha ke re o mpontshe frustration we add sometimes when really frustrated be re batla o offloada fela runa re ka bua ntho tse kgolo ana jwa re ra offloada a se re ya complain re ya offloada nga o jwetsa mathata wena bona ana re ke na le mathata a ene ke offloada fela because ke a tsara ona le bondabi ba rata ntaba tsa batho so o mo fa ntho tsena re di email ena so lanka wena o ntse tsa maloso na ba tswatsi ba ba jarisa rona fihlo mo jwetse ntho kgolo fela re wa tse ke na le mathata so le so ha ntsa re yo qala o thetsena re tsara ha tse boruntsa nka ntho ena tsa maka yona wena o so lokolwile ha ntsa lo seba o lo fana ka yona o fihla re wa o seba yena ona ana re wa o seba he teboa so ntho ntate morutang jwetseng yona o fihla e fa tebo le tebo sa utlwa re ibuima you will never ke kwa nkutwa ke la 3 days ka bothata 3 days 3 days fandatse ke bua ka ntho e le nngwe 3 days a ke le hlanya nna ke a o floata nna ke tla wena go jwetsa re ke na le bothata bo so le so ha ke re o nthuse hore o nkekeletse o no thuse nna ke kgathalela ntse re yo ya ntho etse yo ke o file tsona le tla matha ka tsona nna batho ba matha ka ntho tsa ka stratong na nka o imetsa kelello nna nka le qoqe le ona ke re ke mona ke na le offload ke le jwetse dintho tse salang tse di dikgotsang tse yo ya ante moruti wa rona jwa lena ha re tse jwalo sa kenwe keng le nana difariki ne di iketsa ha di tla metsing di le offloadele metsing empe ile ba betla ka re di ske tsa khutla Jesu re moya tswa moya re ye ska risa di fariki itla di fitla fariki tsa ra ikona ntho e tsena e buima for runa e gona tsaya metsi tsa fitla tsa re metsi tshwara mba fela metsi ana ila di lomeletsa di a khutla runa re a floata ngwanaka ha re batho bana ba ka land 3 days a ke le hlanya nna na ke le hlanya nna ke nna ba ba sebile le tsofala ha isa lulla nyo lupa e shebo so le jwang sebile o tsofetsa ha isa lukhala ekhaya o haye o tso haye so bile so theile ka ronwa ya khale ya moloi ekhaya ona le bantse ba llela bontata bona mo ba llela bontata bona le bomma bona mo nkile ka le ruta nthongwe ka re mohlang o ka bang successful ka se hlololla ka situation sa lona ntho e tla o lisa o tla tsa rong o le ka problem le ka kgolo ya hao ke poverty o leng ka ra yona yo hloleleng we change if you can change your situation you'll never be frustrated again frustration ya background ya mo tswang teng o hlola ka success if you can be successful ke kwa hlola ha o ka utla mothata re ke a ipotsa mme wa ka o ka o tseba o runtsa sotleile now situation sa leng ka ra sona batla mmaya tlo mo thusa ka sona le bantse ba batla o ratwa ke bomma bona nkgono ha dia mokana le ntate moholo wa mokana dia sibuza kuthele ekhaya singavani ditlatla tsa khale tsa batho ba thusa batlang kutlwano ke ha ya rutlwana ene ke ntho le nkutlisa bohloko ene mo sebe ya reng ntho tsena o utlwiswa bohloko ke o moputso o futsanehile and the reason most of the time batho ba futsanehile ba na le mentality or if somebody akatla a tlo nthusa situation e tla ba right if le na le ditori batho ba batho tlola go nnesa mathata ka no tse di ka reng ka buleng ka qala ke re ke matawa
ke qale ka mokhukhung ka mane ebile nka hanella mono feta o tla mo a go re ge ka le piano theole stress ga ka le piano mo la ke rata batho ba nwang jwala modimo ba bless lona mata wa ka ba le teng mona modimo a le bless le ha ile mona botao bona bo lentse re le be le phuza mandla gobane le bona bona le ntho e boetsa o qetele se le tjeng o sa etswe next o sa shapua ngora je ka tjhe ha ke tse wa jwala bosotha motho tse thole motho a sana le ditedu le phahle mo ditedu mo le marameng o fumana na le ditedu mo Sheba mo mathata Ke di phuza mandla ba ba tlo nna ratiso ke na le bakgotsi ba matawa a ke re lona le gobane ba ka madimo a berekela ba le bakgotsi ba matawa ba bangwe ba lona le sa tlhola le gotlela go modimo e tla be sa le leile o botse le leng le tabone le le teng mo ne le tsa mabeke kao fela lona le ntse le ikotlolla batho ba batsho ka o nnesa di-problem yo o ka hola ka yona o thole motho a birthday a le di-problem tsa hae ba birthday a le di-problem tsa bona mos ga ba o jetse ndentse 50 ngokawan ndentse 50 ke etsa 50 no mare yo ntho ke ntho e ke imetswe tsa mo mmotsa ntho e mo imetseng ke a neneng tsa mo mo botsa re ke a neneng ntho e mo imetseng batho ba batsho that is why ha le sa hlola le ba rege le mmamele nna le mmamele ha le sa hlola le ba rege because e wese le entse ntho eo Jesu a itseng e etsagale tlo lona bohle ba imetsweng e etswa ke lona e etswa ke lona e etswa ke lona problem tsa bana ba lona di tlitseng izisapha mntana mhliya mathata ao everything ya bana ba hao everything ya family ya hao o itlise o di entse tsa hao that is why today bophelo ba rona bo emeng ne ke jwetsa lebo a solve di-problem tsa bona everyday ka be ke mo kgalmela ke re nna ke na le family ke kwa nkutla ntse ke le busy jwala ka wena lebo na solve mehlena ba re ke re yo so se sa nna ke se rate because ano no etsa ntho tse le ba di etsang wa pheya wang ainela lo seng a ineng ne ke ba ka ntho tseo lona le ne le frustrate ka ditho tsa batswadi ba lona ba dutse mo fumana motho le frustrate ka ditho tsa batswadi ba hae ne kgalmele ke moratang o teng a ra lona mo ke re wena we frustrate ka ditho tseo ka life ya mmao le ntatao ke re batho ba phetse life tsa bona ntatao o na batla go ba le mosadi o jotsa fihlalanyala mmao e ne le toro ya hae a batla o etsa bana e ne le toro ya hae ya o etsa bana o entse wena o le entse ke re toro tsa ntatao o di entse ka o fela petile ke itlhoka fallela a isamaela ka khotso ntatao o setse le mmao ya phetseng toro tsa ntatao mme ona batla o jwala o jotse a ba nyalwa ke ntatao a ba etsa bana le ntatao ha le qetile o na le bana ba sa tswelleng a ba tsofala ntse lla ka di-problem tsa ga bona hae a qole a ba drope sekolong a dropiswa ke botawa ba ntatae a dropiswa ke bofebe ba ntatae o fumane mothallela gore ntatae wa jola jwale ka e kare gote o batla ntho ya ntatae satan kapa le di batla mothallele ntho ya ntatae
a kwatele ntatane situation sa tlong se o affect ka mabaka afe o bane ntata eo tsamaya ka ntho ya mme wa hao o ya ka yona nyatsing ya hae o kena kae wena wa votha jwang rapela batho ba shweleng dikelello ba limetseng dikelello na le tantshwarela ba itikirera tjena nna rerela batho ba shweleng dikelello ba limetseng dikelello and let me tell you something kelelo le limeletse kelelo le limetseng etsang kopa sekgele tlo makgethe ka spray kelelo le limetseng e sebetsa masoleng ke self defense force batho ba lemetseng dikelello nka di be setulo se ntate ha o ntse o bua dintho tse tshwantseng di tšhentšhe bophelo ba hae o ntse a dutse kelello ya hae e sentse ntshele bua mamela ke mantswe ana a o tshwantseng wena kwa tlise wena dula fatshe o tshwantse wena wa amohele a kene ka ra kelello mara tsa mo shaba batho ba lemetseng ba na le digelenyana gore la o ntse o bua ema pela ka ntate hlemmame ntatang eo o makgetha lona kelelo e kwetse tsi problem di mo kwetse ha o tlontse o reng o ntse re yo tate a ska ba bua o reng maike atleha o be successful bua ntate o be atleha o ntse re yo ha tsebe hore ke hotse ka thata ema sireletseha atleha batswadi ba ka bonkise bohloko jo ntate moruti no famba o bua ha monate a fola sheba o dry jwang o ntse rerelwa bona o dry jwang bona ke dry jwang everything ya buileng e felletse e bampile o ma di problem tsena tse ke di nesang I will never do that I will never nna that is why ke rata environment e thabileng I will never do that storms each and every problem mamelando na ba sa hlweleng ba nehela because of listentse le na le mathata di chelete le ba sa ntsheng boshome o jana le tseba hore Satan o yentse eng ka ntho eo Satan very strategical wa tseba hore success ya rona e monehelo o tsise storm a le tshosa ka di chelete tsa lona a le tshosa ka di chelete a etsa robe le bothata ba di chelete fela se bile le tshile ba banga le sa nehela nix ba banga le sa tithe nix because le tshositswe Satan o le tshositse ba bang le entse di pledge le entse di tshepiso so bile o thotswitse tu e ka ra hoyo thotswitse tu bile se bitu ja e famnati le pela runa mona o ja e ni nesbind le se bid le khula le ke batho ba jwala bonyane motho a jwala ha o kolta passport o change strata ha sa feta la o kolota masia palisa o change strata ha o sa feta strato sam lona le se biti sena se hlotse le o jaifa le runa mo hlala ke le shebile o fumana o jaifa vile o sna le stress feta pela ka mo ke tswile ke le bohloko ntate mo ke se ke tsalla hae ka nnete Jehova tsana rona sanana ke tla thaba tshile sa sile sanana se fapana gore hae ne ke la le tswana la otla ne ke re ke khutla tshileng butle mamela ntate no re o tla re o no re khutla o no re etsa ke re ke khutla tshileng ntate mo ruti o hlaka ke hla phomolo
Phomolo Ee. ha o le tsileng ke ha o na le ntho e re go O o tla o imetswe manje ha o le tse jwala ka nna o thi wa e bona ntho ya pholoso ye a se moruti re a dauta o thi ntho ya se moruti re a dauta because batho ba batla re tetebele ebe sono ikore ebe sono tetebele ha ke tsebe ka English is to tetebele Depression. must tetebele. Never do that. Never. Le maobane ne ke le restauranteng yo ke dutse mathaka ba ka ba di bike re dutse re utlwa monate not drink ke ba mphe metsi ke bua ka metsi na ke tsela no metsi monate dutse le mathaka ba ka ba di bike re dutse na le bo utse ba basweu ba batle mo ha ke buile shano ke bua nnete ba batle re qoqa mo le monate ke tlile environmenteng ya batho ba depressed ba imetsweng ba nkile mosebetsi wa Jesu ba jere mathata a batho ba jere mathata a di-family le imetswe le tsela o dutseng ka ona o imetswe o se thabetse qetile ke touta ka ntho e leng ngoma kgetha the only time o tlo nkutlwang ke touta it's when ke batla solution ya ntho e ke tsebang gore na le solution but ke batlana le yona ha ke wa e utlwa. Can I repeat that? The only time ke toutang it's when ke touta ka ntho e ke e batlelang solution and yeo ke tsebang gore na le solution but it's just that I ke tsebe so ke hona ke toutang ha ke touti ka ntho engwe le engwe nna engwe le engwe ha ke etse ntho e le touta ka ntho ngwe hona jana la ba touta ka gore ke batla step o ipotsa ke na kae mo bona ke nya le wena ke tseno na bonkgone ba na le bothata ka ntho e tlong he le ngaka ka gotla go tlolotsa ke na go ba pana a grona le bothata Amen. 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 Hallelujah. Storm. Ntho tsohle ka tse tla maphelong a lona di shebeng ka leihlo le le or wena o stop wena. And when I stop, you are not going to stop me. We are more kibatang we are there. 2, you are not going to stop me who eats a lense and antamudim. Ne if Satan now shokis a chance of Nelaka 10,000. Your Juana wins in so Lanka can hell. Omo Satan, I want to prove you wrong. You are not going to stop me. You are not going to stop me. Amakamoto sorry. Ya pele re morena Jesu Morena Jesu, ke a amohela ke a o amohela jwalo ka morena jwalo ka morena le mopholosi le mopholosi wa bophelo ba ka wa bophelo ba ka. ke dumela ka pelo ya Ke ka dumela ka pelo ya ka jwalo ka buka ya Baroma jwalo ka buka ya Baroma chapter 10 chapter 10 verse 9 verse e 9 re mang le mang e re mang le ya mang dumelang ya ka dumelang pelo ka pelo aba confess a ba confess ka molomo wa hae ka molomo wa gore hae Jesu Christ a re Jesu Kriste ke mora wa ke modimo mora wa e modimo. re motho ono E re motho eno Bible e re Bebele e o re tla pholosa o tla ke pholosa. nna eo Ke nna ke a eo dumela ke a ke a dumela confess ke a confess ke bua ka molomo wa ke ka bua ka molomo
moago. Morena Jesu Morena Jesu, Bible e re Bible e ha re, se ke pholositswe ha se ke ke tlo pholositswe, tshwarelwa dibe ke tlo tshwarelwa ke dibe. a dumela Ke a dumela gore o ntshwarele dibe hore o ntshwarele o dibe, hlakolele o magopo a nhlakolele magopo a hobane ka. se ke le ngwana wa Hobane se ke le ngwana ya wa hao. pholositsweng Ya ya hlatswitsweng ya ka madi a hlatswitsweng morena ka madi a morena e re Jesu. dilekane tsohle Dilekane tseo ke di tsohle entseng tseo ke di ka madi a entseng ka diphoofolo madi a diphoofolo le dilekane le tse dilekane entsweng ka nna tse di etsweng ka ke nna. tseba Ke tseba kapa ke sa tsebe kapa ke sa ke a di tsebe, cancela ke a di cancel. dilekane tseo Dilekane ke etsa tseo selekane ke etsa selekane se setjha se ka setjha madi a Kreste ka madi a Kreste. tshwara kelelo ya ka matso a mabedi re kelelo ya ka Kelello ya ka o ndubile o ndubile, o jere o jere, o imetswe o imetswe. pelo ya ka Pelo ya ka nka letso lebe moa e re o imetswe o imetswe, o jere ha boima o jere ha boima. o tloa tsatsing lena Ho tloha tsatsing lena tšhila tšhila ka lebitso la Jesu ka lebitso la Jesu. re pelo Pelo, kelello kelello, tse ding tsa dintho tse ding tsa dintho ha e sa le responsibility ya ka ha e sa le responsibility empa ya ke ka, a ntate modimo ke ya ntate ke Modimo. tloelela Ke tsohle tloelela tsohle matsong a ntate modimo matsohong a ntate ka Modimo. lebitso la Jesu Ka lebitso la wa Jesu Nazareta wa e re Nazareta. morena Jesu Morena o tlo Jesu nthusa o tlo ho nthusa prova Satan ho wrong prova Satane ke tlo wrong. thaba ka nkane Ke tlo thaba ka ke tlo nkane. tsheya ka nkane Ke tlo tsheya ka ke tlo nkane. nehela ka nkane Ke tlo nehela ka ke tlo nkane. thaitsa ka Ke tlo thaitsa ka nkane e re ke tlo nkane. di trya dintho tsa ka Ke tlo di trya dintho tseo ke batlang ho di fihlella Tseo ke batlang ho di ene ke tlo di etsa ka Ene nkane ke tlo di etsa ka lebitso la nkane. Jesu Ka lebitso wa la Jesu Nazareta wa Nazareta. bua le wena e re wena zenzile andres November Wena bua le Tebogo wena Ntate. e re o tloa tsatsing Ho lena tloha tsatsing a ko lena hlaphohelwe a man ko hlaphohelwe, tloela ho ba frustrated tlohela ho ba tloela ho ba frustrated, miserable tlohela ho ba miserable. focusa Focusa, bua le wena focusa focus, tloela ho ba miserable Tlohela ho ba tloela ho ba miserable. frustrated Tlohela ho ba ka dintho tse sa kgone ho di tjhentjha Ka dintho tse o sa kgone ho batho di tloa tjhentjha. tsatsing lena Batho ho tloha tsatsing lena. focusa Focus. ka lebitso la Jesu Ka lebitso la Etsa motjha Jesu. pela ha wena o shapo o tloa tsatsing lena mo jwetse o sheba ka mahlong Nna ke shapo Mo jwetse. tsatsing lena. mo jwetse ha ka mmona panyapanya o tseba ha so be right Nna ke shapo. Nna ke shapo. mo jwetse o setse o le mong stresseng se mo jwetse o setse o le mong ha o mmona panyapanya jwalo mo jwetse wena o setse o le mong wena E se se ba nosi. Nna ke yana. now Manje, when o qeta ho ba sober when your mind e le right when your mind is now sober, o kgona ho nahana hantle you are able to o think kgona ho right. plana hantle You are able to plan right. ha ona motho a nahanang hantle a le miserable There is no one that can think straight. Meanwhile, he or she is hlokomelang miserable. di-storm gore storm Be purpose ya aware. teng ko lwantshana le ntho o batlang ho ya ho yona ke mang ya nang le bothata ba tjhelete e sa duleng ya nyamele ya lahleha ke lona 1 2 3 tlongwana ke mang hape mo ba lekane bana ba lekane ke a tla lebitsa ba lekane ba botse tjhelete ya bona e ho etsalang ka yona ka speed fela ke batla ho demonstrate sa ntseng a ne a ka ke tsebe ha ke khotse ke wenda pa go tla jwang a re bue pele wena wa nwa kapa o nwa ke a no tata a ya ho wa tseba re ya ka ya la re sokodisa lona ga ke no ya a lona maru lona la re sokodisa ba bana ba re sokodisa ba tsa shwane batho ba ke mang yo batswadi ba e ba lwanang haholo phamisa matsoho se ka ba tshaba ba lwana especially lona batjha batswadi ba lona ba lwanang kana jwale le tla tshaba kwe o ka ema le ntate mama o setse ko tlong papa ena o tsamaya sa go ba le khatlong jwale ntho eno o e etsang neng a njulisa but then ke latla selo o la re la kopana le wena re le batjha bo re bolela re sa ikenya nthong tsa batswadi because batswadi ba phela toro tsa bona gona re focus torong tsa rona amen mpho mo etsala mo ntate moruti mme le ntate bona ha ba sebetse empa ba na le bothata ba ditjhelete
batho ha ba sebetse. Ke mang monna le mosadi ya ba lwanang haholo? Ntate a re yena molekane wa hae ebile o tsamaile mare o a sebetsa yena ha bone o etsa eng ka tjhelete. E mong ke mang ya le a lwana le a jua le dula le tsa argument. E ba pholosa ba kereke mamenemene ka pelo le tso le phametse le ile hodimo litse. Ba a ba tsebe tjhelete tsa bona di a kae? Ha ba sebetse bona ba na le dikoloto. A tshekeng ke tse le tshware yo mo tshwara le a tsamaya le a tswa ka paletso le a tswa ka paletso buela modimo le a tswa yana le ba kae le ba kae le ba raro le ba tangwe yana Ga molwantsha le mo lwantshetsa ga molwantsha wa ikgantsha bana wa ikgantsha bona no ikgantsha le ba lo ba o kae ba begma tšhelete tsa le di entse re di kwetse le di kwetse jwa re di tshwere mona o hlokaetse re di kwetse batho ba qalang go tla phamisa matsogo ha se yena buang ke baloi ba buang ka ho yena le mametse ke baloi ba buang that is why ba re bararo ka ho yena re kwetse tšhelete tsa hae le di kwetse jwang tšhelete tsa hae mona o mosietse ditšhelete monna mo sietse tšhelete jwale le di kwetse jwang le sebedise eng a le di ke kwala tse ditlhare mo jareteng ya e mo ile a sa kgona le go robala bosio la ntho e mogama ntho nngwe e nkgazang ka lona e ke bonang le sa e tsebe kapa le sa e bone wa tseba nna batswalwane ntho nngwe le nngwe e nketsagallang le ha e ka frustrate but at the back of my mind ha ke be frustration bona bo tshwana le ba lona ha ke be frustrated bo tshwana le lona wa tseba bane because tlolo e modimo a beileng godimo a ka ke e telele a ke kgathalle satane o etsang ke na le itjwetsa gore modimo wa ka o tlo e etsolla ntho o tlo e etsolla modimo o tlo etsa lona ne tshwantse be le a tseba it's just that ntho ne qadileng ka yona gore ha le tle ho nna ne tshwantse le e be le a tseba gore mare moruti wa rona o tlo e etsolla modimo mo tlotseditse o e etsolla dintho le mo tsamela ka kae ona begmane mo le patala bokae 100 rand ngaka ya lona itse le etseng tse re molloe o itse le mo etseng re mo bolaetse monna le mo bolaile jwa monnae re mo loile se ka kgona go sebetsa la mo etsa monna le mo kentse mogamme ba re ba mogamme le mogamme ee le mogamme le mosia re kapa le bosiu le bosio la mogama jwa ga mo romella batho masathanese ba mogama ba mogama a tswa shwele a tswa hlokaetse jwale le tshetse ditlhare gating ya mosando kapa jareteng ka jareteng ya kgone go bala bosio ntho tse mmathang mo ke tsa lona ee di tla phutlo mona sotleng le batletsa ga tla mona sotleng mosadi ema le diphute ka pelenyana ema phutang ema phutang jareteng yae ga di phutha Phutang. ga di phutha ga di phutha ntate ga di phutha ka ga speed di phutha yena le mo kentse mosadi wa ga di phutha wa go sana le tlhala le etsa ga sa kgona go ba le bana re mo kentse tlhalampe o na le bana ba kae na le bana ba babedi e ba lekane yona se ke la e ntsha qetile ke reng ka ka e sentse tswile nna tlo thusa batho ba selo salang ba batla go hlapa ba batlang ho dula le nna ba batlang ho mpona ba batlang le ba batlang ho dula le nna fatshe fela tate moruti kopa o nthusa advise me etsang le ba reng mare ntho tsa ka di tsamaya hantle kopa o bue le nna mo lokoleng he ntsha ntho tsa lona ka speed di ntsheng ka speed di ntsheng ntsha ntho e le ke ntseng ka ntsheng ntshang
ga o lokola Ke lokolle. ga o lokola Le qetile. ee ntate Mo feng tšhelete tsa hae. re tlo mo fa ntate Nene. re tlo mo fa Le di beile kae? Le di beile kae? Mafikeng kwana Le di beile kae? Mafikeng Mafikeng kae? kwana go tla ka ga maga Di latea. Di lokolle. La lokolla. Di lokolle. Ka speed. Qetang. Le qetile. Le qetile. Le a tsamaya. Tswang. Ntshang le ntshitse ntho e ka popelong ya hae. Le a tsamaya kapa le tsamaya. Tswang. 1, 2, 3, 4, 5. Ntshebe. Space se ntate magae. Mme. O bona batho ba kae? ba eme mona Ha ntse go rapela bone batho ba kae? ba ba gago ntate Ba ba tseba. O ba bone ka mahlong. ga ke ba bona ka matlho ntate A ba wa bona. Wa ile kwaetse ka mahlong. Wa ile ipatile ra ska le bona. Hlahang le bararo. Hlahang. Le tlo hlahang. Le a hlahang. Hlahang. Kopa ntshwarele ho yena. Mo shebe ka mahlong. Kopa ntshwarele. Le qetile. Le a tsamaya. Kubai. Amen. O bone batho ba kae? ke bona batho ba Wa ba bang tseba? tate ke baisane Aisane bao. O hlokalletse ke monna. O etsahetseng kae? ka 2020 20. la tla fela tshwara ke loto ntate a sa kgone ho theoela ba ba senkang ka tlong La ba le seng kankane ka tlong. And then ya ba sa kgona ho theoela a sa kgona ho tsamaya ko tlhoka la hae o tlhokalletse ka tlong le utlwile ba itse ba mogala. Tšhelete tsa di ntse di fasitse. Kopana le nna ke re ke etswa mare se ko rapeletse. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya. A ke utlwe le reng. Le a tsamaya. Le a tsamaya kapa le tsamaya. Buela modimo. Le a tsamaya. Le ba kae? 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 Le 5. O bona hara dintho tsohle tseo e ka ntate modimo a ka re thusa tsona. O iphapanyetsa dintho tse ding. Hloko ke batla ho lokisa ntho engwe le engwe. Ai. Ya batho ba batlang ho lokisa ntho engwe le engwe. Le tsela ba kae? Le ba kae ntato? Le tlo ntshokodisang. Le tsela ba kae? Le ba kae? Le 5. Le eng ya hae? Cousin sa hae. Le cousin tsa hae. Le entseng ka yena. Re se ntho e le ngwe a tshwara ska e phatle. Ye nngwe le nngwe ya e tshwara se ka tla. Sa o sele mosadi wa pele. Le tsamaiseng mosadi wa pele. Basadi ba ba fumana ba mo fa bophelo. A etsa? Basadi ba ba fumana ba mo fa bophelo. Basadi ba mo fumaneng ba mo fa bophelo. So le tsamaise wa pele. Wa bobedi re kata botsamaisa. Le wa bobedi o qeta ho tsamaya. E ska ba le nna ntse le tsamaisa ho nna. A ke le na tsamaiso ke ba tsamaetse ke ba babedi. Molokolle. So ke eng le entseng hore basadi ba tsamaya? Ke eng le entseng? Re tse an. A tsamaya bosiu. A tsamaya bosiu. A ska mamela basadi ba hae. A ska ba mamela mosadi. Le mo kentseng. Le mo kentseng. Le mo kentseng. Le mo kentseng. Le tlo njotsa. Ho na le Re re kentseng ka ditensa. ka dieteng tsa hae. Le kentseng ka dieteng tsa hae. Le kentseng. Ya ka masho. Ga ke se masho. Ka dieteng. Le kentse majwe. Hore ho etsalang ka majwe. Majwana a mo controller. Ha se ntho se rona re di batla. Majwe a mo control. Phutante tsa lona. Antse. Mme o no a tsebo tsamaya. Wa ya tsamaya bohloko tje. Mo festulo. Mo festulo. Mo festulo. A dula hanyane. Mo festulo sensation. O tsamaya le mang? Ha? Ba mo tlisitse. Mo tsikitse a shebela hona, ha?
la boraro mo di se setulong ya nana sa tsebotsa mahantle a o se dirisa mama setulong patisa setulo ka morao o yantse boka sekolong batho ba stande thuri ba ngata mo ha sa tsebotsa mahantle tje Puman o ke ntse ke re ausi wena ke mo dia tje Puman wa ene buile wa ene gotlile wa ene buile ni buyele ntoni ihambile tatahle mmeno o tlila le west a sa tsebotsa mai ka laboraro ni buyele ntoni be ni buyele ntoni be ni bangaphi sibathathu se ni buyele bathathu bana ba le babedi ka laboraro ni buyele ntoni kuye sihambile tatahle be ni funa ntoni qala andithi sifuna sokole nabantwana bakhe ba re ba batla sokolele bana ba ene mtheni abantwana bakhe amasebenzi bebemsebenzela ngokwabenzinikisi and naye ngumama oziphandelayo ngokakasakwazi ukwenzayo ba re ne le mme iphandela ngaphandela le bana ba e jwala a sa kgona ho etsa letho nimfaki benithe nimfake ntoni ditheni ikhuphele ntoni ifake kuye siyikhuphile tata hambani ke phumani ze niphinde nibuye phumani 1 2 3 4 5 kubayi Jesus name ningaphinde nibuye bye bye Only gold fulumlo modimo ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth di jonge bona abantu ngaphi mama phaya kufungenile nongomnya pestrateni sama bayi3 ubona be3 yata omunye wenze ntoni ndithi ngomnye bene ngamboni yena bungamboni wapela ke itse ka la bobedi ka la boraro ne ke morapella bana ba le 2 modimo ka ke morapella a eme a khulule ke magenya okay phakama ngaphakama njalo phakama sisi phakama samba sana hlala phansi kubuhlungu phi ngoku kubuhlungu phi akukho bakuma khona ukho buhluqa ngebibile iqinile tata igobe bambe igobe so mama ndijonge andifuni woyike ndinze ndithetha ngokuwoyika ngoku ukhululekile ndibambe phakamisa inyawo zakho kakhulu ndijonge phakamisa inyawo zakho kakhulu zisephezulu kakhulu ke ngoku kakhulu uneminyaka engakanani i50 hayi bile ndimdala kuwe he koba mauto 50 ke nna ke ubutua hao wena koba mauto koba inyawo zakho mara bona baloyi ba ka o tsofatsa bona ba mo kodise jwang sukoyika ke ngoku nyisa inyawo zakho kakhulu njena ndijonge mani nyisa inyawo zakho kakhulu zisebuhlungu ndizimngahina kancinci le nto phakamisa inyawo zakho sunesu sathane phakamisa inyawo zakho zinyasi kakhulu not elinye amabini sadi bamaxhosa hamba jika ke sukoyika hamba ndijonge kutheni usoyika kangaka be free sithando sam ukhululekile umhle ekutlela uyitsinya straight akutsamaya kangwanyana man yes girlfriend akutsamaya straight uyaka ya toilet ore uya toilet ha itsamaya ska ba motsora ha tsamaya ya ke wa itsamaya amba Liatsama. Le batlang ho yena. la sotle Le bakae ho yena. Le bakae. A se bana ba re ba mo etseitse oli ba ikinya ka class ka ho yena.
o na le mo bana ba mo kentse oli ke mo rapela ba re ba entse hore a se yena le tsele ba ka ho yena le 5 le batla mo yena o tla sotle le mosotla jwang o tla o kwetse besa ga hae le tsa o kwetse business ya hae o na le business ya ntlele ya eng ga rekisa dibeko le eng gape ga rekisa masabo le mae le mesamo le mae le kwetse jwang business ya ga sa hlola ba le tšhelete le etsang tšhelete le kwetse jwang tšhelete ga sa e fumana le entseng re ntse re se ka hlola e fumana batleleng pay notebook e clean e ngata fela e le sa e sebediseng notebook please guys ke batla tlo thusa batho le ntse re se ka hlola fumana tšhelete le entse jwang re nka 6 rand le nkile nka 6 rand nka 6 rand ga e sebetsa le nkile 6 randa la e sebetsa jwang la e etsang 6 rand la e etsang 6 rand la e etsang ga e sa ngakeng aha ngaka ba e etsang nka re etsana ka moriana a ba etsela ka moriana le mo shebile a ba re ga re batla kwale le se rena ska hlola ba le tšhelete a sotle le ngwanena wa gae le patetse bokae ngakeng ya lona ba tšetse 500 okay now le nkile 600 la isa ngakeng eno ya lona 6 randa e kae ngaka ya lona o dula le yona o dula kae o dula le yona ka jarateng le dula le yena mo bitseng ke mme kapa ke ntate ke ntate ntate tlo kwana ntate tlo kwana ntate wa ngaka ke a o bitsa ne tlo ka speed tlo ntate wa ngaka o mametse ntate wa ngaka kwena o kwetseng tšhelete ya mosadi yo kwena o kwetseng business ya o e kwetse ka eng wa e kwala jwang ga foka wa foka odima 6 rand ya hae moriana o sebediseng mono o bitswa mang o bitswa mang o tlo molokolle ka speed lokollang tšhelete ya hae e lokolle ka speed ka speed le kwetile le molokolotse ntshang seqetho tse le se kentseng ho yana se ntsheng le ntshenyetsa nako se ntsheng le ka mahlong Kubai. 1 le tsamaile bye bye 1 2 3 4 amen ausi ntshebe o bone batho ba kae ba na le mo ha ntse go rapela o bone batho ba kae ba na le mo wa motsebe ke inyao Sinix ema ka motho le tsamaile ke mo kgetha spray fela ntate le tsamaile ne le ba kae tsamaya Kubai. Re ke a leba morena Jesu ka dintho tsohle tse di entseng ntho tsohle tseo di entseng ambane le buile kwe le gotlile a kutlwe le re le gotlile ape ne buile na a ne buyang thatante tse nambele Kubai 1 2 3 na qetile kopa batho ba batlang ho mpona yo ke lebetse motho yo ntshama jwalo na dieteng tsa hae la yontsha ka speed ntshang dieteng tsa hae di ka dieta tseo
Di kae? Di ka tlong. Di ka tlong. Ntshang dieta, ntshang. Ha le so qete? Ha qetile. Le qetile? Le ya tsamaya ba tsamaya? Sama. Ke bo mang ba qalang ho tla? Ha ne ke bua radiong, ke bua ka di-spirit. Bona di-spirit tsane tsene ke bua ka tsona. Di fatse tjhelete ya hae, bana ba fatse tjhelete tsena. Ba aisane ba hae. 2, bona ntate yona ba mo arwantse le basadi ba e ba 2 ka majwe. Rona bana ba tlise panty line. Ka tlo. Re bona re sa etsotele ka di-panty line ke monitoring spirit. Albaloi. Le qetile? Le qetile? Ka pele le mientse? Ka pele le mientse? Le am lokolla? Ntsha le ntho e nwang jwang e etsang hore a nwe jwang? Qetang? Khubai. 1, 2, 3. Molokolle. Kgotlisa mosadi wa hae. Khubai. Jesus. Ntate, Nchebe, o bone motho wa kae? Ha ntse ko rapela. Ba babedi. Ba bararo le ipatetseng. Ba o furane. O bona ba babedi. Ba bararo ba. Le tlo mo sheba lona ba bararo. Khotlang wa pele, khotla wa bobedi, wa boraro. Mo sheme ka mahlong. Kopa ntshwarela. Kopa ntshwarela. Kopa ntshwarela. Kopa ntshwarela. Hey. Ntate, o ba bone ke nyao. Abuti wa ka. Hona bo mmangwana ka ba babedi. Le metswalle ya bona. Le mama. Mmangwana wa ka ba babedi. Le metswalle ya bona. Le metswalle ya bona. Ke bona ba ntse ba lelekile mosadi wa hao yena. Ema ka maoto. Wa sebetsa? A sebetsa? O tshwanetse o nke dintho o lo tshela dieteng ko fe dintho kopane le nna. Le a utlwana le batho ba yo le a tsamaya ka tsamaya le a tsamaya ka tsamaya le petile le a molokolla le tlo ya go tlwe le re le a molokolla ka le molokolla le a molokolla ka le molokolla le a tsamaya le a tsamaya ka tsamaya le ba kae le ba kae Ka babedi. le batlang ho ya le batlang ho ya le batlang ho yana o tlohelle le itse le ba kae le ba kae le ba kae le babedi le banna kapa le basadi le basadi le mo taxi ntate le mo taxi Kwa tla lo ri mola. eh Kwa tla lo ri mola. le batla lori e mmolae ngwana mang ka ntlo kwa tlo o bona o ditse mane wa qoqa ska nhlantsha ngwanaka ska nqala ka o kopa ska nqala because ska nqala ke le khalmetse ka o dula moramane be le qoqa ke a o khalmela la di las ngwanaka la di las ntate o kganna dilori o kganna dilori jwale ba ne le batla lori mmolae ke tlo le botsa la go qetela wa le batla lori mmolae le tlo ntshokodisa le tlo bua le nna kere O tlo phela ha ke tlo ba lentlo. O tlo etsa- O tlo ba lentlo. O tlo ba lentlo. O tlo ha ntlo ya mma. O tlo ha ntlo ya mma. Ba tla mola. le batla lori Ba mmolae tla mona shwele. so le mo kentseng ona Ba ntho tse tla le mo mona kentseng shwele. ona ntho tse le mo kentseng tsona ona ntho tse le mo kentseng tsona ke le botsa la go qetela ona ntho tse le mo kentseng tsona Re nkile mesala. Re nkile mosala wa yona. wa lori
le nkile mohlala wa lori re nkile mohlala wa yona wa lori la o isa ka mohlala wa lori ke a kwata lo nkile mohlala wa yona le tlo bua le nna kgetlho la o isa kae la o isa kae ga o isa mabitleng ga o isa mabitleng la nkgono wa hae la fihla la etsang ka mohlala wa lori la fihla ka o kopanya le moriana re batla mo bolaye ngaka lona le thusa ho etsa jwale re ka batla mo bolaye November re batla mo bolaye November ngaka lona le thusang ye kae ke botshabelo e botshabelo e botshabelo le patala bokae re patala 1,000 rand November le patala 1,000 rand mo theoleng setulong le kgo le etsang jwale ka kgo yona le entseng ka yona ke le botsala go re qetela patala ngaka ka tsona le patala ka kgo le 1,000 rand re batla mo bolaye November le nna ke tlo tshwanela ke batle dikgoho jwale so le patala le ka kgo okay so le mixe moriana o jwale be le etsa go ise mabitleng le moku wa mabitle and then re batla le ena lo patela hona kono le mametse ba nkile mobuane ba o itse mabitleng mo lori so ka mantswe mang yena ba se ba mo itse mabitleng tlare okay ke le enya hae lona le enya hae ke o siwa ntatae nna le ma ke o siwa ntatae le motswalle wa ka ke o siwa ntatae nna ke le tshabe phutha ntho tsa lona le a di phutha kapa le di phutha ga dinka ka speed ga dinka ka speed ga dinka o na le mosadi ga dinka o na le ga mosadi dinka November o na le o mosadi na le mosadi le ngwana le entseng ka tšhelete tsa bona le entseng ka tšhelete tsa bona le entseng ka tšhelete tsa bona le entseng le ana o bua a le tsong ke tšhelete o a le tsong ke tšhelete empa le batla fela re yana re batla a shwe November le mo dumeletse jwang gore a tle mo o tlile jwang le mo dumeletse re mmone a sa le mona November phutha ntho tsa lona re mmone a sa le mona November phutha ya mabitleng emang ya mabitleng re di phuthile November mabitleng ya mabitleng tsamalata mo buane mabitleng ya mabitleng emang ka maoto o late ga o lata yang ga o lata yang ga o lata ga o lata ga o lata le ona kuna November o ntse kuo Hodima ka ke le cancela mo. diporo tsa mabidi ke tsena November Diporo tsa teng. Re tlile le tsona. Tswang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 out goodbye 1 bye bye in Jesus name amen ndate o bone batho wa kae Ntate Moruti ke bona rakgadi wa ka analma le motswalle wa hae o tsa batho bana ore bana ba batho bana ba batla go isa mabitleng le a ke lo utlwa etsang Ha? ke lo etsang ba nkile mohato wa lori ya mohlala wa lori ya ba isa ngakeng ba lo tshela mabitleng o re wena o shwa ska ba mo kwatela mametse ke mametse tla bona kereke etso ska ba tsama khotlisa mmele wa monna ena le a khotlisa a kutlwe le re le o beile ka mmele wa hae le o beile kae le o beile kae le o beile ka mmele wa hae le o beile kae ke le botsa go qetela le o beile kae le o beile kae le kopa mofona mara le o beile kae pele o kae mana a dula teng mmele wa hae o moo le o beile moo le o beile kae mana a dula teng moo ka mora garage kore jwale le batla monna le ikutlwa jwale le mona mo moneiletse le a thaba wa hlanya banna ba basadi ba batla monna ya tšhabi jwale ka nna lata mmele wa hae
matang mmele wa hae o lateng ka spiti matang ga mmogo tsa baloe o lateng mo fe mmele wa hae mo fe le mo file o tlo nona le mo fana go kae le mo fana go kae 3 days o tla ba sa tswa 1 ne le ba kae le bararo khumai 1 2 3 e re ke a lebo morena Jesu ke a leba ka dintho tsotlhe tse o leng tsona ya tsamaya le ba kae Re ba 4. le batla go ya A ke batle be le ponisa. a sone ke mo rapella nene ke ena e ne le sonta le go tlile gape le go Ra tlile go tshaba re batla go mo lokolla mara ra go tshaba. so wa ile go tletse o yana gape ema still wa ile go tletse o yana gape O tlo go na le ntlo. o tlo go na le ntlo batho ba qalang go tla ba kae gape la bona ba le ba re thibela jwang le bona di-spirit di reng a ba batle a be le ponesa o tlo ba le ntlo so le mothibetse jwang gore a ska ba sebetsa mare ke itse le tsamayeng le gotlile neng Re le re gotla ka la borago. la gotla le le ba kae Re le 4. oh le a ntelela ne Askis ge ga mo lokolla. Askis. ska la tsamaya pele Askis. Askis. ska la tsamaya pele ke tla le lokolla ke re le tsamaeleng mare jwale e ke sa tlo itumela ke gore le mphe mosebetsi o sebetsana le lona everyday la utlwa nna baloi ga ba ntena ke ba etsa tse bula molomo le tla hlola le gotlile phutha ntho tsa lona phamiseng se ka mo atela setulong pham le tlo tsamaneng le mametse le tlo nka ntho tsa lona le tlo dinka le tla hlola le gotlile ke sa ntse la lona empeng yaka e tshweu le ya tsamaya phutha ntho tsa lona mo lokoleng 1 2 3 4 come out ha re meka maoto e thuteng go kopana le nna if you feel gore batla go bua le nna sit down ba bang tlhapiso is very important o tlhapisiwa o so much important le tlo tsamaya le a tsamaya ka ba tsamaya le a tsamaya le a molokolla 1 2 3 4 le a tsamaya le tsamaelene le molokolotse a go utlwe le reng le molokolotse 1 a go utlwe le reng ne le bakae le 5 le bakae go yana le bakae go yana le bakae le itse le bakae le 5 le batlang go yana le batlang a batla be le bokamoso le fa se eng ya hae le di fa tse jwa a ska ba bona katlego wa sebetsa o sebetsa kae o etsa o ting that a sebetsa go tlhokagala a sebetsa go tlhokagala o le etsa gore sebetsa go tlhokala o a se mosebetsi go tlhokala o sebetsa kae na sebetsa government le montshitse o ntse a le ona teng o etsang government ke mongodi ke ano lesotho oh mo record oh ke ana a tlhang lesotho special le itse lebaka o yana ke lo tsala qetela le itse lebaka le itse a sa le moloyo o tla
Khale ke neng? Khale ke neng? Dilemo tse kae? Tse kae? Tse kae bonyane? O feta lemo tse hlano. Lemo tse isang? A ntate wa batho ke tla rapela batho ha se qetile. Mo go tsetseng setulong ntate. So le molo ile o tloa sentse le ngwana. Le tse o sebetsa kae? O sebetsa government. O kae government? Senate. So le le entseng bophelo ba. O ga se ka batleya. A se ka banyalwa. A se ka nyalwa. Ho ha. A so nyalo. O le modi kae? 37. Ha isa le motla mo ntwa le ngwana o fihlela le 37. Se le motla mme jwa. Le sebedisei. Le sebedisei. Molora. Ke re le sebedise meriana la etsa le motshelletse kapa le. Re mo sebeditse le jwa. Le dingaka. Le sebedise jwa mmeleng kapa kae? Mmeleng wa. Le ntse mmeleng wa. Re ntse ga se ka bonala. Batho ba se ke ba mo bona le motho. Mkintse le siqetho. Le skintse kae? Se ba hlonsa. Le o kae? Kampe. Ona le ntwe la lo tsamaya kampe. Ona le ntwe tsamayang. Kampe. Nsa le enya. Le enya. Le metswalle. Nsa ntwe tsa nona. Le tlo dintsa. Le ntsa. Nsa ka speech. Nsa ntwe ngolong. Nsa ka mpenya. Nsa ka mpenya. Nsa le mahlong a hae. Le ntsa. Ditswile. Le a tsamaya. Le molokolo. Tumela ausi ntse ema ka maoto o bone batho ba kae bone batho ba kae ke bona ba bahlano ntse le bagotsi ba lo amana ba ntse go utlwana ba bangwe sa utlwana wa tlampona batho bano ke mona ba lobokantseng bophelo ba ausi nshebetle monna o bua le wena askis bagotsi ba e ba 5 and this lady na bua a re bophelo o kwatetse bophelo o kwatetse everything and kwa kere ke kgolo yani ya bo X ya Assemblies of God man mo go halalelwa ke ntshebe hle ngwanaka kwana no bua re wena ka nete bophelo bo faith bua le nna hle pastor o hla Lesotho thola ya ngwaneso ne ka o beha sefubeng jwale tshwamona ke rekenye a reme ka maoto twa ke rekenye ene ke a gala mme marjwana satse twa ke rekenye lona ka mogole sa ntshepeng o tla botho mo shebe jwala ka mobeile shapela morena Jesu Motswana ke mang ya thusaetseng tsatsing lena kelelong ko wena thusaetseng tloelang dintho tse ding and then focus and understand or the storm satano di sebedisa just to re tshosa etsang lentswe la ntate modimo nehelang ba ntseng di promise ba tsalwana ba bang ditšhelete tsa lona di kwetswe ka baka la di promise bane satano ba tla di skela fulfilla di promise tsa lona satano di kwetse ka bong ditšhelete tsa lona
Le mametse. Tsatsing le ithuteng hore le prove le Satan wrong. Prove Satan wrong. Persuade toro. Fight for your life. Fight for everything. Fight for ntho engwe le engwe. Le ngutla batswana. Fight for ntho engwe le engwe. Fight for ntho engwe le engwe. Lona le dina le motho a tlotsitsweng. Ya reng ha se le hlolile o solikile o mathela ho yena. Bo fihla hore a o thusa. Ke a o thusa ka pelo ka kaofela. This lady buile le nna a bua hore yena wa kula ho tloa. Ke mang yo njwale a kula nga sa tsebotsa ma o hla kae? Ke ngwana mme Emma. Motle kwa. Ei, o tlo fihla gale. O tlo fihla gale. Le mono tsamaya jwang? Le mono tshwerwe. And then ke le bone modimo wa rona o na le matla makana. Stulo guys. Stulo. Mo dulisa fatshe. Fatshe. Le tlo tsamaya. Le a tsamaya. Le tlo tsamaya ga morso tsa baloi. Le tlo tsamaya ne. Le tlo tsamaya. Ni a phuma. Ea eng. Le a tsamaya ba tsamaya. Le ba kae. Le ba betse. Wa le mosotile mema ke ana no tsotile molomo. Mike moshimane ona etsang Ona sotheile molomo ntate moruti o shile lehlakore kaofela. le itse le ba kae ngwana ona o etsa lo se le lo science sa qetile Ntate moruti this year wa qetela, next year wa graduate. ke lawyer Ntate moruti. wa le metsa wa le metsa jwa o etsa o tlo thusa ka tlo le inyane o ragadiwae o mo kopanetse le mang tshwele le mokentseng o mo sothile ba re ba mo file stroke ni mphe stroke wa ni menza njani a hlale endlini ni mahambela phi sangoma tala upupile omnye ba re e mong sa shwele e mong sa phela botshabelo omnye uphi ebutshabelo so nimsebenze ngantoni nimfake ntoni ba mo hatise ntho ke 18 thathani into zenu 1 2 3 4 niphumile khubaye modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta stroke khubaye Jesus name oli ere morena Jesu More wa bona o ka etsa mohlolo man wa bona o ka etsa mohlolo man. o mosadiana le nna ke kopa waka modimo ka mosadi ona o tshwere mehlolo ya batho o le red 1 2 3 nchebe ema ka moto ema ka ya ema hlala kubhlungu phi apha kubhlungu apha hlala apha Ostatila ona le pheni. Santuela ikhuphe le nto nifake apha niyayikhupha kanyani ikhuphe nidlala ngam gamors ikhupheni le nto nifake apha ithatheni msinya nikhuphe iphumile inyawo lakho malisebenze iphumile 1 2 3 sindiswa phakama dula fatshe sindiswa where is the pain aiyo ntshebe ema ka motho wa sindiswa kre o re pain ya dula fatshe o tlola maoto wa iso pele sindiswa ntshebe ai sindiswa date modimo fodisa wena ema ka motho phakama masamba asi hamba kakuhlamba
Masam, new seniors up. Thank you, Jesus. Sindiswa. Obana watama. Pain in the little qadile ka mona e be e etsa shopping e tloa mo kae e pota ka mo le site le khaleshwa le site ka lesho le phamisa le a sebetsa phamisa maoto tsamaya a phamisa o bolele ntata wa le khotsa mphe tšhelete le mmao tsamaya mba I love you. Sindiswa o tsamaye kereke yena ke moradi wa ka yena a sa tsamaye kereke next into it futse ntatae shapela Jesu Kriste maso kere ba re bana ba le ka tlong kere ya hae no se tlo fedile ka yona ke go ba batho ba sa bana le mathata a tšhelete le ba sena mathata o tshware tšhelete ya go tlo neela o ntate modimo ko re satane ke batla prove a wrong today ba nang le mathata le ba sena mathata ba sena la ile sente o nke ntho e ratang haholo o itlise ho ntate modimo tsatsing lena re prove satane wrong ba nang le mathata le ba sena mathata ba sena tšhelete o tlo nka ntho e ratang haholo I don't care gore ke bra ya hao le botla e notla ke bua nnete re satane le maemo ana a hao ke batla o bontsha o re nna ke utlwile lentswe di tshwara ba like about moeti e tlo le thusa ntho ke etsang make sure that you hold her like about nka ntho e ratang ye we ratang nka engwe le engwe make sure today ke batla ye mong le mong a nehele ka ra kereke today re tlo neelang ka fela if re batla modimo re thusa maemo a o satana wa sebediseng gore le sekela gona o nehela tsatsi lena re a wa hlola le mametso wa tsarana make sure that o tshwara ntho engwe le engwe if ke tšhelete nka le ya ka ba ke a o qetela o tla bona o tla etsa jwang a ke re proven satane wrong tshwara tšhelete ya gago kapa monelo wa gago di ise godimo e re modimo ya phelang modimo ya phelang nna ke kgathetse ko o sokola le ho lapa le ho tshoswa ke satane ka lebitso la Jesu ke nka tšhelete ena ke nka ntho e ke e ratang ke tlo fa yona ka lebitso la Jesu wa Nazareta re morena Jesu ke nehela hobane ke batla ho hlola tshabo ke nehela hobane ke batla ho atleha dinthong tsa ka ka lebitso la Jesu tswa setulong sa o tlo nehela tswa setulong e be fatshe mo ka speed tlo iba ka speed make sure that you give bohle ba entseng di-pledge thank you mpho